Tariki ni 15 na ibiro moti yenye no 12 omwaka 2025 mabyabono mwanchu mulile karo tugusangama situani basamulikuwa nenga kwa bukiro byando sia suru mwanchu muligireli nirichikoliri kero ndo chama tukwa makesana agendera tego tigara goswa sumu yigabwe Christmas ulinda bangi bono mambia niko bagenda kuyaligania chika kichiga. Karibu sana, good morning. Inetu ni Agatembe, Agatembe television na yura sensa mali Agatembe FM 102.7 wasamulikuwa nenga iridia gumbiyire ayamase yemo na bogoto nyarasa mali yogibo ya ayotuligeti. Asante sana njekoro kwa mwana bwiliro bajofro sarigo. Good morning and welcome Kigima kurubono mpaka inye tusanga mange Kigima gokomanya gokokina gosemia ayonsi nibirenge binene ni siro chubarali mambia bono. Good morning. Good morning, kurasense moyane rieta Matilda Obaigwa ne ritukori ya Jumatano ritukori ya bene heli ngencho Kigima ocha soro mwancho muligire na bwigo mwancho mutere. Karibu sana tunyare gosanga asinchira ere yo wamo Facebook Gatembe TV na bwigo YouTube Gatembe TV. Mutazaba kakyo manano itonya sae tatu mintu akatebanga naruro mwana no momoima ngaindo ndebwezi ura mwigini tazira straight muri gosaba no gosaba mugakanje misi onkorogo kibache tumbiri esiringyo ne gabane senete gumene reputaktali ne iri musie tento musi liguta mocho korobwatane musio kibache liyongi ne lyake muntu mama cherendete yesenensensi ikirito gosaba ninki ayengwa saba Bona gote naga nyerete aki matirita toro chinero mosubati ekeroro mo Kristo mboro Kristo no buga gayo. You know, Christianity is individual. Osari ko tikandara ko taita to mwanone ntu asomo chetonka ntu egene to mananya sae tata mama ke muntoma lakini mboro kero mo yen ka ona ko ali do gwegenu ndo koibor yeso ndo koibor mokama tiende oyo koibor twachete kwake hesabu emetienyi wochakira muchakano mpaka gaiga saikire tukanyora 2020 koiboru tarehe 25 mapema mama ke muntoma omwana oyinga kituramuruke rieta lya igese rieta lya usare wazare kire rieta lya na Yesu lya koiboru Jesus straight nduse itonka Abantu mbayo bakuru ku Yesu. Nana bakuru. Abantu mbale bayiboire gusi abakuru ku Yesu. Barabanga batatu bane. Ebe bono linde ebe rinde tegwenere tibo asegencho monya bantu tayo abu nona tetu monya bantu tayo gweka ine Yesu ebu kweko tebo kaki baro barache bagweruka ngo ana rieta tubunayo raro kubuna ono tubata abantu bayiboire ngaki urugo nkorogo Yesu unali nchebono no ke Yesu kakitinko mama ke mutom esta iria itetu papa esta iria papa li timori wako amosara bweka kobori onkoroga Yesu ne rieta buna bono raiboro mwana ose mwana raiboro aruku Christine tubate bakuru Christine mbale bakuru ku Mary mbale bakuru ku Mary mbale bakuru ku Christian amalieta chitariki chiga 25 abana mbale barukira malieta gete Yesu aleje tondokaje omwana okoiboro lichikulia 25 tokumura Christmas lakini tokumura Yesu ni litali chenu kubweka ni gonde onkorogona aruchi bichageta asito onkora umerante Yesu ngakete lakini Yesu bwense esikati ki akamuzika ndina umerete gali kagaruka Yesu lakini nitatengo usariko iga ebintu ebina ingukana onkorogo amalieta ya yense yetika kunya gwekane na malieta machenu yo munguru Osariko nchirita Yesu rolitinta etiko koligwa sende nganinche ngorukuchisazi esteli yukachade tu papa akarara yembera matukalenga mama amatukona atatu na gonyoringa mbare bakuru kupaka Kristo ono Kristo okay keri bono mwancho muliringa onsikende komine tuwani ya Gatembe mambia bono lakini wasemere kwananga nayo bogete byaso mutumokoyo iga abantu bali munsi mwabukire mambia bono mwancho mulirili egenda gutubuatia atiye kote Matilda na bukumnyoka so mutandao Facebook Gatembe TV, YouTube Gatembe TV nensemelia mwancho mulirili yechi namba chetu chiri chigatono gya SMS akogenda ya masema shina machikubu ati onkorogo 0741583878 mapema 0741583878 nare yo esikati kiri arafu yende mapema toenga 0726447367
Nekero bikunya kwenda igu mwanchu muliri nga tugusanga naye ngo totebele nga yugo tubwata kurwa bono mambia nga yalia utulire tukurwa nabo igo nga ki signal ya ito ere na where are you watching listening from bono mambia mwanchu muliri ekero bisubi kwa bi akigma emambia odeka sanga kuna itotebe nga good morning bwakire totebe good morning ngabwa kire byo mwanchu muliri good morning good morning Maria Christmas Kaunti ya Nyamire ya Kisii bonsi. good morning Abanyari bali abanchari. good morning Abagetutu abagerango. good morning Abantu baborabu. good morning Abantu babo basi. good morning Bakole. good morning Aye tigama Jesu tigitangu Nabwabu, tigengo baba no makuri Obwate omugetutu gatwara omonchari omonyari bari gatwara omugirango tugatwara abantu bakorokwa umu machoge ruguru na mate yes umu machoge nero ntatora good morning bo basi good morning ekere kingencho omwancho muliyeli nkiringa ki mambya bono nga YouTube atakurwa yonkorogo kuranya beka kando twara mbega tumanya akyokubolya bono mambya Benjamin good morning we karati kuratiga aye nyangona mbuyole bwakire byatata radio mbuye kubwata TV mbuye kubwata nga yuligere tyose igaiga bono mbegete radio sante iko namna gani igaiga mbegete radio gaiga munguzo iyo yabugire buya yes akamuraka kubwata libuli tukuli ale nyanki mbose mweke batire tema lyogi 100 plus right asante sana brother imambingi yabonsi bugakire buya never Sante. hallelujah good morning etuani Saliyo ngakia gulia na bugakire ya nambuye ngakia signo biye watete sante kine kiengencho temo ya nembuyale mburabo mbuyande Nyamono tata sana. ndire very smart very accurate very intelligent kanyaka babuya igando jembuyora Santa good morning etuani good morning onsarigo na matita mono moga kuyo ngara parinde tali moga ka aje ayego tiembuni oi nakirisa yisere buya abantu babukire abantu babogete bonzi pia lakini amangano nkoroko tasinyiro wale ako sinyanya liswali liane esigino mbuyere ngamangana na musinyiro yisere buya mogaka biamono sana kila muhimu zaidi esigino ere buya maridadi sentu sana good morning etuani Good morning, Onsariga. muchukuru ayo mwana Faith umwana Debora Bana Debora kurunya magesa. ngakie chiale diabukire buya Eti aledi yabo kiribuyane kibabere. ya motebi ngamo wako nkorogo ngwitara wali mandasi ya 5 ebiri ne yayero mwenyene okay Sawa mbuya bona. asante sana Debora nechi aledi kurashisa mchenye magesa bono mambia bwakire buya sentu sana good morning etuani agatembe hello Saliyo ayo kibo Julius konsigie tuani Matilda onkorogo nonsarigo bakoira magambi yole toki bu yema wakire yo saliyo ngarawa ngayubwa terete wana yo bali wakutafuta baga esigino mbuye gocha mwenye wongere esikina ile kabisa elienge nchene sana na chokora kumanya wasi kopo ya onjokorosia ngara chiko kwa sende tenji oseke tano chiko la asante sana Julius biamono straight biamono sana ukibo good morning etuani Akwa ni abantu ba South Mugirango. sikati Abantu bagote obwa. wakire CL la Geoffrey lero yo manyana ngakia abantu balikize mu Nyamira nyamira mbere yes naende nabara ribuya bana ba mintondo je mugosa seria wana yembi yatokoroche gagwo nanchire kyayara narare esigine bwate buya nondoje dada TV go se radio ito matengo bararai santa nondoje ndararu nyomba ikondo je madili tabuya iga nonkoro go minto buya iga eheli aye etwani yes onsaligo oh
Alia soko bano joindo jembu yole. Mbia mono sana. Mwana no miyazano. Ndia bantu baba kwani. Asante sana mbia mono sana El Jufri kurubu wendo gali ya mbia mono luchinga bange sana basoire mena boyo tu abukire bono bagoteba time itiyo yako bitili yaswe karibu. Good morning. Wakira baralibana. Mbia mono sana baba. Nagibwa kire. Aya Tata. Just pate tanna gira kisa karango abo tete bu ye no nyatimba igwete bu yasesi ni hana. Nyari bali go bisigino tiyo bono man. Namna gani tena? Esi minoroje. Abona te kogenda ate ni nase kigege kungu gi tigenda atende watore bikungu saba. Ningona ando tindege toro. Kigege kungu asigi ate. Erasmavi kebege kungu. Kiona kubekera bakungu asoboro. Tegere tali abakungu asoboro. Kwa aturi bakungu. I love it kira matilda ko igira baswa. Ninke nga ekina whatever ende kungu ya tindege tu. Koso whatever na ekigege kungu ya tindege tu. Akora ende kungu whatever usininki subati usine kungu ya tindege tu ara subati kia karate gerango ereze baba nona yote tindi ko erezo ese njogo tumekerio eteri asoboro woka eboro baba ekeresi ginebole te lazima ne kungu getinde kiraro subati bano tali ge kungu lazima kerege subati sigino njaba biya yare ko banege sache sigine go chaboli obedevi na bira hero ko torwa nae kuro ikase studio nae mama ke punturu na nae Koko zuti. Ogo zuti mama. Sokoro koraiga. Kogera kwa nje sa ya mabera ari. Sokoro. Muri chinguru. Ntor straight. Mbarusia TV bairu chani. Sari go korwe TV nando yo mbona agorete. Limbona agorete. Kwa bairu kwa kuro. Igonga tiona tenga nitringi. Abaiga na bago chanda na iga goreta imagana no mochokoro ne sokoro ya bona tiga njeni maiso mbahete. Chokoro kane. Kero tukoje kusanga yuzi kwa chomoli bali mwaso ira sembe. Good morning, tunashukuru sana. Asingi njoko chorike tasiri na Mbeya Muyani station nambari 1 na Serongori ukanda wa Afrika ya Mashariki imambia bono etuwani yagatebo murobali umwansu bono mambia lakini igwa nebere igo na manga kubuna chine ngura kwirali bagali nene na ko musebengera ya bantu bono mambia soboliki katokoliga ya mangana abeirega okolekana nigo amatuko makeuka maiga ya chiamate gusira bantu babo asensomeli ya rangenyo nigo no nyinabo abarai ao na bugine birobili yabikure ligere ekwere kyabuna nigo amebere yabantu batana batatu abo basiriti amagima sensomeyo bagukikwenegwa asomorobili okurukunga county funeral gatukwa na county funeral nenchirende nganda ke bagukikwenegwa nsebwamo nasomorobili yo oyu unago tubanyuma sakito Fadgad Gisemba kurosensemeyo Emebere y'abantu kianda abwo bare Matamora Anabirita George Nyamboga William Oyaro Lea Bosibori Esther Kemuma Eren Nyaboke Jane Gesare na Boigo Richard Kebaso Nigo yaikiwe asengendu yenyagitari nene ya Nyamira ekero emereoberio yokubaenia yachakire gukwanirwa amusinyaribo otaimire sana nende wasaba nachitaga interview tokanda ne family omonto yomo kurese family abantu abansi 10 na bari bakwere kerenyo omonto yomo tumene ne 20 doctors plaza ase daktari ale elindi to asikogo ne simo pango oyo elindi torochinga tusaba kolege kebe county funeral tokole egento yeko county funeral elinde abantu abatinde ke bonsi limo eso kusaba bara baito babusi mugaka babontokoro bonsi abantu baito nongo cyosoro maate babusi barati igatu akwende kubune nkuba banche igo batutumire batuwatia matanga aya elinda ba matanga amaya ngano nigo chiamate echo cyaba kigosiria abancho babo bare namaganyo aho ase baganetie bonsi kobwamo basirwe amona abantu bogwanja okuya erio kubaenia abanchwa babo konyerero kondwanira lakini onyori kono natigere njeme ichara kimbwa di mwana amokoti abana ngaimenta wale chiso yona atigere ne ichara ne mundu chi tankor kupamera marao kicho njemo kamuro mwabachochi abaigori abasirete era abaigori basira bono chochi agatigara neronga buno omoigori weke nandi nerongeta ono sirire abana bare university abandi mbara bakorte grade 9 na form 4
akio tware kuburi cherusa mamanyi ne gafana nyaribu kende baratware batokonye none omwana onaro oyokira chuti university kobara igu ke barua ande gakiba mori kegera support abana abamwe ababake igongi mogete besa na bete kwenda na renge bono ngasinyunga kimugaka gatebe ko kwenda utige chimburi chine chomena kiregendo ngateba yaya ni rasi mangende musikuri nanganje temono agonsa gusa kabisa agante ibono njenga kire akara imogete tinakoraki natema ko ngatema ko ngaratingo na kumusalia enkoro ngategerera ngakira akamborie bwesibeti Rosichinda gerandi kogenda togoika butukutindi gochikana kurikende. Inko reporter getembe koroigarange nyo eye gotoke meye wodi ya Nyamaiya West Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigad Isemba. Ngane yoyo musekito vat get Gisemba kurase county ya Nyamira ningana egendete koleta amagomba manene kulinde unyolenga Matilda numurali onkorogo keratu kwa mugaka nkuru murali Matilda lige tukwanira abantu bali batano batatu plus chiamate chinde bali bande basirete bali ngaye kwende Sinse motirichie kerenyo abali basirete amagemabu na aboiga bali nkikomino yomo ikera bakomontere babwegari yeka nonye alingi private ne nasirete ubugema bwae abayibuli vinoro abantu abarabangi abayibuli abanyene omunyanyangi abanyene omosubati bonsi basirete no wichano konene kolende serikali kaunti ya Nyamira ne bwato gwakwa boni gikyagera ayera matangaga ne itivese chinyinge sana enjire bagoteba gutinde kwasobwamo karatiga ndakubura ngaki umwana aratinde kunanginaga ikisokoro basikano beire ntubwati bintu no mwana ni uru mu basikano umwana atinde kuganangina bya etwatebe ino mu basikano mubasokano utalima kweli ya kawaida na makweli yobututukanu okay right wono mwanchumo lilinga gutigana nayo boigoni go yamate emo egendete kwelera oboyene na kwani oboyene bwabo yimaiga yugosaligwa enibo yabo asensemeli ya Nyanguru kutoka kituru cha South amangana agendete koleto bwaba kirage umusekiro dibonna asanya gutubanya bakachweza cyareke akanya no mutonga itete barwante akanya kinkosete akino nenjere yenkubu ndungena nenjere nabenjere kubuli buga bantu mbaguca mugasubira wante ndusimte byotoire nutsuko bachene kotoda obutukubugokera rero nigo bwabo butambe guchase amate yo musubati ven kerubo mageto oywe bone nibo yae yabake gusagano n'abantu batamanyiri asekageire gusegetwa egekore ikikugusaria no mugori cinsemekyo nanyore mabati akuga na kunyuma na kaluka gore nyambabo na mutiko tingo chikumturucho kwango gore basira ano nje kwete kongana gana le kumanya ngosi ino wasenguta gore mundo bakukuru ndo cheparaga nachi kwanya mundo na rongo kula batia nachi kuri babwate byogebyo arango chikukwana aita usensoke nyanyi takaso inaira nanya mbaga singi babwate byogebyo bitingi ngutagora nago tebintu cheparaga ensemo no gutagorwa gwekibanda gioteli abwasabe gitogosemeria bune amate nigo basagana chibando nabo igamatoke asomugondo senkubuka kire mambi nacha kweli nanya raisa nene nje nkonyera abana bane tinji koiba useba tetengene cyo kuri maraya ngine ri abana mbugi makyo babone ningi ndabya ni kiga gyondo baminto monkonyes mukonyara nyoro bano bwane gakunyinjira nabe kuri giguga era tekora agekore kega nigo bono geichanetie abanyakenyoro banyanguru nachigoboka nanyora negekone kenene ndanya korora kuruni borua bonanya bintu batagore batutere para abantu abu nabo batutangira na ntotoka kucha para bona yataguru lakini muntu kutayo na manya noyo akoronga bandambali bantu baga natubwata no muchano manene amasikuswa manene bintu para bide bionsi pi ebata ke tukuri omwana bana baite bana bombwata mabera mangi ekerero kiabo guchese serikali no kwangoya obotuki nabo igo kugayana engana kero kendera bakegusegeta ebikoro bingabine biga kali kwa uchunguzi akoro isaini ambane bakubona no yitibira se family nanze kuri una itine kievi ngokwase
biroro ngana ne ibonto kuwana ona ko sawa ndo baminto na ki ngamnya liro ndimante kuikara kwanu egere pero yo magwa toro marende para serikali etokonye sema ngana aja iga kanga tu akubu tukorero ebinto bisali limpara byonsi bibakati subukera kemo komenta na yenigo bone ya matega yaberege kogosereri gwobugima bwabo ingana yatigari uko lirikire kogosereria magima y'abantu no gotiana goika kubeka omonto liroba uripotere gataseni kia ukia gatembe kuruga sekinyuru Kenya nguru ke gotoke wodi ya Nyakoe iyo gotoke meje bunge ya Kitutu Chache South elia nenkoro kwa Dipon asanya hina yara semechi nebinyoro yumuichano manene mwenchi muligiri nigweto muswati unakia kole roba ena buaye nabayigo endagira neni boyaye gosaligwa mangana makongu talia yoka lirube likire lyoko osalia bogima buaye gosibu amateyo yo ganskaya ndo mwenchi muligiri na alia manene akubuna chine ngobono mambia kole ndego ikiraga gutukana ndo mutu mokomoke mangana mayasu nsema ya gatembe faima nase studio ya television tubyo kasidu kake tukoirana na magazeti chingoro kwa Jeffrey Nsarigo Roko Matilda Obaigo no nkorogo Matilda nayo lakini okay, there is no problem. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii-Keroka Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2026 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC-certified teachers expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities including football, basketball, swimming, chess, scouts and inspiring music programs. With adequate training equipment, our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2026 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 88 2397 or 0729 65 86 59 for more information or to book an interview. Timiza School. Discover your best. Nela Gisemba kutoka Shah Ceramics Limited. Tunawatakia nyote Christmas njema na mwaka mpya wa mafanikio. Asanteni sana kwa kuwa nasi kwa huu mwaka mzima. Naomba hivyo mwaka ujao muwe pamoja nasi katika hii biashara. Kwa wale ambao mnafanya finishing, karibu hapa Shah Ceramics, mnunue tile, mnunue 1, 2, 3 ili mfanye finishing kabla watu waje Christmas. Merry Christmas, Happy New Year. We, Shah Ceramics, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 20
2026. Ku Janet ngokorigas na eduka ya Kisii Battery and Farm Machinery twabatakire esugu kwingia no mwako moya mwensi na barega ndiye eduka ya Kisii Battery and Farm Machinery ntobagane mwensi Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obangi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo Boigo, enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya, echichigo tumeka koringoria marwaire ao asomo bero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao. Nabonta getoko tanga senyagitari ya itoni gotoko kara scanning yo mobero mogima, yani toko nyerokaso monubweke songo nga full body check up. Igonta getoko tanga nigo toko ligere likorwa somo twe paka magoro inse twaligere the internal organs cha uchons pina kichigo function toko nyora chiricha sero function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu nto bwata mariogo ya maino nto bwata mariogo ya marwaire yemeki emeki eri tichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabiya nto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bolito korokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na rororo nkoligere litole nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ali tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere ni USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chirito korokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakeresimi ase number 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Kila nafsi na itao tuchende kuralia ugukwa gwa Teresa Mathias Omwenga ugukwa kwaraliwe wa Teresa Mathias Omwenga n'umwana unyagusira Chief Mathias Omari na Sabina Kenyuri n'umurugi o James Omwenga nyina Ferista Felix Warren omanyekene buna Godfrey Elvis omanyekene buna Jojo na Priska nyina biara Lydia na Vivian nyina koro Sylvia Triza Gifton Emilia Emil Elga na Ragnat mwibuli omwabo Mary Kwamboka na Mary Kemto musubati omwabo nyagusira Ombui Peter Ellen Modesta Magdalene uyo makene una St Jude Charles korwa USA na nyagusira Briska John korwa USA Gertrude Senior Chief Lawrence Omari uyoro Chief Nyetie Collocation Masi Machuki na Mukaya muchango omonene nigo urakolekane lituko lya Jumatano tariki 15 na ibere omutinyu 12 mwaka uyiga w'ikirubera 2025 alia egesa naboigo nigara sabirwe na koenigwa lituko lya Ijumaa chitariki 19 mutinyi 12 mwaka uyo alia egesa kia Nyabinge
kurwa ASG studio cha Getembe Television na boigo Getembe FM yotwatumire engora na magombo Nyasaye abaremye chinge kichi chubukendu obanene katika tumaini la Bwana. Mbia mono Sildi Bageli aiga one stop shop asamedi tanguru ku Evelyn Kerubo etokonia ebitamba bye birogo nechi matresa wao aso mwako yo twakorire buyango baganire Christmas yekia na happy new year. Welcome. Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college kutoka Nyalibali Masaba eso mwesimiwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakira baibori baitombi yamone soko nyana gotoa abana na gutwara okwegena amangana activate we are very friendly yese amangana fees payment egekogera serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjira hawa wao entangani neri ya constituent development fund that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube onye kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees eli yakabere eli punko era abana baito chironi ekogerene government institution nkoye kubale first priority baye uchironi bagosomera eli yakatato kare kupsia tumira marieta uchi serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito babwenete kobera ngamune fees ya buli tobwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electrical and electronics ndobwate automotive that's mechanical engineering yebwate sections ndobwate building ko diploma arts and tobwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nale kwa appeal abaiboli baleta abana banyale ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baito bariga ni monyale kutoletera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota koleta document cha mapema obukiribaga in advance tak wanyaliri jinga kichwa mwali kwanyoranga lere serikali yako na portal so it's good moja for admissions ya January mapema. Moses okora ikasi duka ya Wima Electronics ichigo toka ga igumu chigo songo ngo bakira biyamona soko twamini na kokole biashara 90 kuna toka chagete mpaka kuikera bona hanene mono kuno mwako kuchigo chaka ngo bakaniri mwako umia kabisa na mwendelea kutwamini ande ntopa kanite kuendelea kuno mwako kuchigo era ntopa kanite duka ito ya Wima Electronics. Asante sana. Kurupima Thadwe wapima Thadwe twabaganire Christmas yekia no mwaka muya wa mafanikio biamana singe chumwa tare ndo so mwaka 2025 twabane na tare na ndo asu mwaka 2026.
Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangam na photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Christmas number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Liz kutoka duka la stima za Light Tower. Ningependa kuwashukuru sana wateja wetu kwa kuwa nasi mwaka mzima kuja kutupatia support. Tunasema asante. Na mwaka unapoisha nataka kuwatakia Christmas njema na mwaka mpya wenye mafanikio. Na kusema usisahau bado kutembea Light Tower. Duka lako la stima ambapo kile chote cha stima kiko pale. Asante. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Are you looking for a school where your child can grow, shine, and achieve their dreams? Welcome to Lucky Star Educational Center, where excellence begins. We offer top quality education for learners from playgroup to grade 6, fully CBC compliant and designed to nurture every child's potential. At Lucky Star, your child enjoys modern computer studies with a fully equipped computer lab, chess, karate and swimming to enhance mental skills, discipline and swimming ability, safe and reliable school transport for all learners, affordable school fees, spacious and modern classrooms, highly trained, competent and dedicated teachers, a conducive learning environment, adequate teaching and learning materials for every class. Interviews and January admissions are ongoing. Enroll your child in a school that cares about their growth, confidence and future. Find us in Kisii Town, Jogoo area along the Kisii-Nyamira Highway opposite the Kenya Power Substation. For more information, call 071-524-5923 or 071-959-4048. Lucky Star Educational Center, a center of excellence. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go water engineering. Ase ensema ya computing and informatics nkwegeri bale ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na we go na network system administration. Ase ensema ya electrical and electronic engineering nkwegeri bale electrical installation na we go electrical engineering. Ase ensema ya cosmetology nkwegeri bale hairdressing we go mbabwate fashion design. Ase hospitality and tourism nkwegeri bale food
production yani cookery na Boigo food and beverage production. Asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye kutoka Limongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities. Acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye gubali chiloni cyogo soma wetera help high education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gutumia ko menye school ubulendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye gubali chi constituency bursaries and even county government bursaries. Echio applications chirororo naba bunge unabono mubungu Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we kawe bursary in full inta abana baito January ni tekinega ndereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi ni gutrasa kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Alright, welcome back nado mwanchu muligirili Ogetembe television asumurobali etu antungende kusanga ensamoni ya kabira bono mambia ikatuendo muntu mokomoke kwa njira mangana mayana boigwa asijiduka asugwa kana jibili kidoge mambia bono. Good morning. Magazeti aito bono mambia sirera singazeti gazeti ya The Daily Nation ebwatemegano au eyutrako manyi bono mambia nki ekomolekera gazeti ya The Standard igibwa temegano yutra kumanyima biabono na kumanya inki gose ekomolekera boigo ntubati gazeti ya Taifa Leo neribwa temegano igatra kumanyi ayonsi ansa magazeti mabiabono. Good morning, karibu nchenkuru kwa Jeffrey Onsarigo. Mwancho murigerea se gazeti ya The Standard gukwanira questionable fund chibesa ejo charorekane gusekera serikali na nditagete kubeka ekampani yamo iratenere chibesa cyo kurigerea mungano y'obwagachi na bwo ko maintain ichipara aiga sense ya Kenya. Page ne yakane se gazeti ya The Standard na bwo se gazeti ya The Daily Nation got queries over Ruto's 5 trillion Kenyan shillings funds naro nigo ebwate amangana iga ukwandra igati yemerobere iga omoske William Ruto abwate kuchase aba Kenya. Na incho mwancho muligeri no mwancho motegere ni gombwate egaseti ya Taifa Leo kwa razangu ra duniani usikoliga yabuniga watebanga walitumia sufuri kwa maendeleo lakini ngukwira ndego chime asakoro kwa dondosa hapa na pale umonyakie ni mapema kwa razako ra duniani na karaba.
Asono mwancho mulele karibu kiatukulile magazeti bono mambeto chakani gazeti ya The Daily Nation. Gazeti ya The Daily Nation na epechi ya isiko bwato mugano monene sepechi ya isiko kigma ekotoma queries over Ruto's 5 trillion funds kwa na mabuli ya mange anamono ayubono chire gosa ati achokire maiga yomorobli oye omuraibu nsumu ske daktari William Ruto yoboroberi irigo chikutumia trillion isano asukirania magenderero asisemo au gati yaboko igora chibana ni bintu binde asebo igwatebiringa amachibe sichiga echiaba ko chikolonchu ni uchira chikokora mbere memi ya saba Kenya kulendero nyanabo nigo abange bali bamanyiba mangana y'icumi nabande babuli na kwamirilia nabo igokubule mobuli au ngakichibe sichigo tumeka ngakichira chikolendo njiso asemebuko y'abantu gete kulengana nayo muraibu insotenga we will close the gap between the rich and poor and lay a firm foundation for Kenya's transition to a first world economy akotabanga goikabati chemenganyi nabo yokoro nkolenda obwa matego subuka takatikati abataka nabanda ligerenga chibe sichu tukolemere memiya asaba Kenya nabantu bonsi asubwamo nomagano oire bulito chibe chikatana kabiri gazeti ya The Daily Nation kero kwanyolera egazeti nabokomanya mange asumugano kolende isiko gaiga ukwanerere DCI probes Zirongo death in Haro crash ukwanera aba obisabali butuki nobusalia nigono bagenda tekwerera igoro yogosira kwayo kabiri mu jumbe urugari Cyrus Zirongo uyonyoru wasikano bwegali usubwe bara nonyina bondi go gaiga gazeti ikorokinga ki ikorengana namangana kurase chikamera chiri cha CCTV ngaki egali yaenga yaruete ngayegete asikotobekana ngachusa ibere Ajisa isano na isato nejidaika ikomena isano isato chili mambia Chirongo's car drives into Eagle petrol station from Nairobi direction. It did not refuel. Kota chinso chiamambi kigma isano na isato nigo egali ya Chirongo ya rekanete ekorua ekoenda uchase petrol station ya Eagle awase ata nyuta mafuta se petrol yeyo kule ni chinsa isano isato jidaika ikomena kiandachi ne second ikomi chiamambia egali ya Mercedes Benz ekarekana gekorwa sigata seni ekyo kyamafuta kulinde no nyanabo egekega chinsa isano isatu nijide kekobera kyanda korakana egali ya Chirongo na de kaira naye kugenda se Nairobi direction ya Nairobi sale kurukurwa asige kege kechu bichino chikorakana kega chinsa isano isatu jide kekobera kyanda jide kamera ngebere na isano chiamambia kone ni CCTV captures nigotebekana nigokoranga egali nene kigma ebase iyo ya KCU 576A yarelekana kede egetenene kere ensemo ansebo igo esaliri kigma asugutu mananiga le Jirongo ayune gatia mangana abayabusabutu bagenda kuligelia na inkikirete esara Jirongo agasiru mu bwa soboskono yo na inki yale korwa yale gochia na onsi ali akolekanete enyolo magano yo chibechi chakabere na gatate gazeti ya The Daily Nation akarukwe manyase aliara saba gazeti mabia bono Matilda Moncho morigerea se gazeti ya The Standard mugano ore aiga se peji ya gatano na gatatu ekukwanira igoro yechinka chiria aba matebabo gose abasacha barure ase chinka mense ya Kenya kwiro asenseri ya Russia engana gendreta koleta libirera kigima korende kirekoro kanamna 15 na batatu niko bondo banyarite gutorirwa korwa kogenda asesegi usego chikobe ko mostari obosio asesegi yegendrete gatiense ya Russia no bwigenseri ya Ukraine. Kiraotanga families happy as 18 kin saved from Russia's death enterprise return home. Na umwancho moligereria kubatika naye nigukwana buna hoyoro ambassador obwense ya Kenya imeyenseri ya Russia nigobondo anyalite kutenera kose nigo anyalite gukora chinkwana negati yabateneneri bechi company au nabo igona serikali yense ya Kenya na kubwaterana eri ubakanyara gukonya abaiga 15 na batatu tibachi koirwa asengane yega hosaso busombo bwiga ko korwanera enseri ya Russia na sense mwende kotebira abande 50 na bane nigo bono na barubu anyale kubwatoka chiriboti nigo bare asibitaseni au ose nigo bagenderete mission yo korwanera enseri ya Russia nekero bagotabuna nigo bare ase chi military camps chingao ime yenseri ya Russia na barubu bakubolia nigo baganetio bokonye kyagira nigo bagendete kurwanira
nigo bagenderete kubikwa ase omostari obosio kigima gose igegoteba buna front lines nigo bare aria nigo bare on the front lines ase segiri eri yense ya Russia nabo igo Ukraine abona abande 64 bono nabo banyare kolika gose banyare gotoma ujumbe baganeti gotorigwa ne serikali ya Kenya kurwa senseri ya Russia hega nkubwatekana na kiri buna nigo ebyombe ebyo byarorokana gotwara gose bibwate chinguru aiga sense ya Kenya byanyare tukolichira cyo kubatoma Uchakora emirimo gose gochokonyora emirimo asenseri ya Russia kiro bagenda ropo kanyora niko bagochikoba buna abanyanyimbo bokorwanirira ense area egotebona Kenyans are fighting in Russia nebwate amalieta aiga mangi sana amalieta ya balia bagenderete egotebona nebwate amalieta aiga ase bali bagenderete kurwanirira enseri ya Russia buna bono amalita naraiga matangani emirongevere nabo igo asense moyende nebwate bitaseni bibwate abakenya bange buna bono tinse mo chiricha Moscow nebwate abantu emirongevere nabo igo tinse mo 80 kilometers koronande mocho omonene o Moscow gotoka enseri ya Russia nande abakenya bande emirongevere kianda mbale asense meyo nabo igo ntobwate St Petersburg military 700 kilometers from Moscow na brabo nigo babwate abakenya 26 igo mwancho muligereria onyomoko omo eamate no goso mwancho ino onyala tukogenda senseri ya Russia kuligembere mo nando berega kubeka ujumbe ose obere ka kubura tari gukwana na ino atari gutuma kende yonse atari korokana nabo moko gendera kusina moko nyara kuligia obokonyi kuro ase serikali amalietara igana mangi sana yabale bonsi banyare ko ba confirm dinga nigo bagenderete gukora obusumba obu uko beka ose buko rwanire seri ya Russia elio asisegi yontindi egendete no mugano ire libaga ase page ya 5 na 3 se gazeti ya The Standard kero kuligereria gazeti ya Taifa Leo page ya isigo kigma ukwanera walitumia sufuri kwa maendeleo yotabagana abagavana emirongo ibiri mbatumegiteno era nyakebao ansa magendera si county chabo anamangana anyareko bako soki wanubo tuki kukatikana nubo lingoli wisabu serikali si ikolengana roboti uru egotabakana guchakira gose guchakira tinyulu ugatan na kabere September 2025 no nyago ikabono ni go abagavana baigaba tatumia besendionsi si county chabo eba egati abagavana Buonga mona gavana Busia ukorugoporo Tuma gavana Usia ya James Orengo gavana ulio Kisumu Nyangi Nyongo professor gavana Utanzuia Natembea na boigo mugavana Mombasa Sharon Nasil gavana Krivi Gideon Mungaro gavana Ultana River Godana Adharo Dado gavana Wabometi Radibachok na boigo gavana Bungoma Kennedy Lusaka gavana Okwale Vatu Machani gavana wa Siligishu Jonathan B nabigo mugavana Obaringo Benjamin Joboy igatiya bandabangi abubare merongebere batatumye teno siringi asamagendero katiyo mwaka bw'ikibesa 2024-2025 guchakira July go September mwenchumuligereri kero kuligeria omugano yo anabokonyora gazeti ya Taifa Leo ajibe chichia kabere nabikomanye kolengana n'umulinguli bwe esabu ya serikali Musubati Magri Nyakango uyobekire amangana yobosyo bwe kamati ye bunge onsi nabokonyora mwenchumuligeria gazeti iga Orange County cho njiri chechiga merongevere ne county ya gonere ya moyabo na inki yakora bagavana batatu mietebe sende asibasiri chialenge chamagendero ayonsi mwenchumuligeria kero kuligeria asepechi eiga ya kabere nabokora gazeti ya Taifa Leo tilda asepeji ya gatano na limo ase gazeti ya The Standard egukwanira umurobelio OCBE murobelio bogoswa junior senior schools ose grade kirege 10 omwaka ogocha ose chiwiki ange ibere tire ebosio nigo bono egotabuna two schools in one aborkyo bono nigo barachikoba etofauti gose barachikorora kana bare abechingenjo chingao ase chiskuru che secondary asama tukale bose ikiagera bono bali bagosa insi yomurobelio CBE ose bagoso grade kirige 10 nigo barachigotwara uniform ngao eyo ekoba beka koba etofauti na aborkyo bali bande kolende nigo bonsi barabe bagosomigwa n'abalimu abo babwate obomanye ebo kose abo banyale ko bakomentwa obomanyi igoro yomurobelio ega OCBE aborokyo abaiga nigo barachigoso kose nigira chikororana muna neti skuru berekire ase skuru yamo onyorenga nebirase bitatu byoka birachikoba ase chiskuru chiri chechi secondary kira bago se grade kiri 10 na bali
eromberi yomwerio ya 844 system nigo bari kirasi kiri gya bagose kirasi gya form 3 na boigo kirasi kiri gya form 4 no mugano obwateribaga ase page ya gatano ndalimo ase gazeti ya The Standard yerituko oria rero na boigo aigati yaba Kenya mbare banyara tukunereri gwa chibese cyabo cyarenge goika ekirengo gya 5.4 million ase omorobeli okwekonyorera emabaga ase chinsemo obuna bono ase kyombekeri gya KDF na boigo KNH ase okwenyorera emirimo ya serikali nigo bono abakenya abaiga banyarite gwakana chibesa elio abana babo gose chiamate cyabo chinyara konyora ribaga ase okorikwa kwa KDF gosa majeshi na boigo enyagitari ya Kenyatta National Hospital korende nigo bono korengana ne gazeti gase page ya kabere nigo babere banyare kubekwa byara gose banyare kubekwa banyarire gosibwo asuku ngaina abantu 11 una mbanyare kubanyorera gusimba bwateri bagari ukuba amabaga amanene ase avisi cha serikali chibechi chia kabere gazeti ya Taifa Leo nigebwa tumugano igoro yaba Kenya umugano yu anande bo igokonyora ase gazeti ya The Daily Nation kero kurigele gazeti ya The Daily Nation umugano ngo kumanyisa gazeti ya Taifa Leo wigo mugano yunura chibechi gatana limo chibechi gatana limo gotoma 18 Kenyans rescued from Russia battlefield nabo yigo kero kurigele pechi ya kabere gazeti ya Taifa Leo mugano yu nora chibechi ya kabere gotoma Kenya 18 waliokuwa wakipigana Ukraine warudishwe nyumbani egotebekana ba Kenya 13 nigati aba Kenya bangi bali balenge kurwana isigia sensomali ya Ukraine maiga yuko ngainwa nechi agent kete ku Kenya unanemera mu yo Burundi amirimo ya nyumba baguchikokora kulende go ikiugali bakabekwa se ejeshi asokurwana gotebekana 13 bayirani yuwe ikaiga Kenya babwate chingoma chintindi na bande maiga yugo tigerwa chingoma kulende gotebekana aba Kenya bande 53 na babere 82 nigo basibire abande batangira chinsemo au asenseri ya Ukraine gati yabange babo babikira mateka bande babu basibire kubwatikana nese gecho kulende anse serikali yensu ya Kenya egendera tekubuli ya Ukraine koeneki aba Kenya ubayirani gwego ika chinso chiga nanyichinga kyabange babo basira magima sensori ya Ukraine gotebekana aba Kenya bo 52 babere abange babo nigo bamete chinsemo au nabono chinsemo chiri cha Russia imechibuna mo Belgorod Istra yatebekana chinsemo cha St Petersburg Rostov-on-Don nigati chinsemo chino chinyingi asenseri ya Russia kulende no gusabanga serikali ya Kenya yene kinga Kenya ba bayiranire gocha Kenya bali buya mugano uyu chibechi cha kabiri gazeti ya Taifa Leo ni gazeti ya The Daily Nation page 6 na bibwato mugano uyu sobo ime kegima na ase gazeti ya The Standard page ya gatano na kabere gukwanerere ekyombekere ekya Public Service Commission bono Kenya rigotangasa na bwigo sekuraria amabaga ase ebirogo biri binene bya university cha serikali aiga sense ya Kenya unabono ekera university ya Nairobi the University of Nairobi bono eganeti buna amabaga bona nyare gutangaswa kuse bali babwate qualifications banyare koligia amabaga buna bono ekirogo kyo Vice Chancellor Deputy Vice Chancellor na boigonto bwate yeiga asenze moye nenku kwandere Deputy Vice Chancellor for Finance na boigori bwa Academic Affairs Planning and Development the countries agotebanga na asenze meri ya planning na boigamanga na development neganeti abateneneri na boigo university bune ya Kenyatta nero nigeganeti mo Vice Chancellor ekiagira oyoraroro oyoiga VC Paul Wainaina ngosokare gusetamu yae ngwerere asomutinyo gatatu umwaka oyoiga na boigo university chinde buna bono university ya Maseno nigo eganetie Vice Chancellor na boigo Deputy Vice Chancellor oyo tenereta mangana academics na boigo research and students affairs at Laikipia University igonga university nchiroro che serikali chinyinge aiga sense ya Kenya bonoga chibwate amabaga igo abantu banyare kwelikia nchiremo yo kwenyorera emirimo na boigo ase page ya kianango kwanerere enchera omosike Kalonzo Musyoka arore kanire gosiarobo bagocha serikali ya omosike William Ruto ekere kono kanamuna abantu goseti mweri egenderete komwa okoboko omosike Kalonzo Musyoka nigo egenderete gutinga kigima kurinde bali gose nonyo omosike William Ruto oligetie munananyare kukwanira Kalonzo Musyoka nyare gosoa kochuini etimweri ya Kenya kwanza nigo oyarore kanamuna Kalonzo Musyoka nigo agendete konyoro munso ase amatukaye higente kibono kyaletire kyachakire gosiara obwoba gocha ase serikali umwanchu murigire ayunegati yari aiga
ase gazeti ya The Standard. Tumia kabanga gazeti ya Taifa Leo chibechi chiagati beja karegalia egukwanira omugano ubwoba nigobore asensemelia ya Eldoret aiga anamono anse enseme kurunga langas emaiga yabana agati yabana bakeba bagenda kubura kurwasimichi yabo ubakubura asijire chibututu kanu asubo ngoboneka tubagana abana batatu babolire kurwasimichi yabo asibona musubati Susan Mbone nigati yabangina bali bakolera amagimabo naboyigo asukubura gusira okubura ku mwana oye kurwasinka yaye uyoligo chiasase isiko y'inyumba yabo eno boye gotubagana nga nigo obwaba burasaba ibuli abange asenseme yo nakubolinga ningukuiba banabo abo bakobora wikabono batatuka n'ichinjira cyo butukanu kitari kunyaraka kwerezeka yose magana ali chibechi kane mambya bono kurwasense muri Eldoret kulende kula sepechi yu nabokoro mugano asinga umwaka iganigo onyarako bagoko bo mwaka bw'ibirenge binene hasi abagavana batatu abubanyara ko babakuganirwa ku rusugwa ababurayi n'ekibunge cyabo tukonera umugavana Okericho Eric Mutai ulia Oisiolo Abdiguyo n'ulia Nyamira Amos Nyaribo abigana nyabo nigo bayira ebirunde binene asaba asima gazeti gosase birenga byoboliki maigaye chi county chiabo kugandiko baka isukolende gukolera ko egererwa na kuiranirwa as wekitira se senate nimigano yabayiga bagavana bayiga nilikira se gazeti ya Taifa Leo ekerokolelia yonsi ne se gazeti ya Taifa Leo kulende kumnyoka bwango elia The Daily Nation na epechi yagati pechi ya gatatu na kabere gukwana bound by politics and more stories of Moi Ruto Kiru and Jirongo yoromugano igoro yabana siasa abayiga bakubwatia bakolete miremo andake asobwanga mono ne serikali yo kabero murayibwense Daniel Toroitija Moi gukwanira nyagusira Cyrus Jirongo yosire cyo bumwe bwa yasobosono webara murayibwense musike Dr. William Ruto nabayigo Kipruto Kilwa bonsi muchimoli alimbali bakolete miremo andake angamono ne serikali ya Moi ine naseki bwa mateke babwata mwana nyagusira Jirongo yoromugaro wichibeche gatate mambya bone gazeti ya The Daily Nation Karukulili bwango gazeti nde ya The Daily Nation pechi gatano kwanera especially yun targets only road kelza nikobono kiombegete kiabene kiabanyanyimbo kiabe kiro nsemo anso chikuligirelia na gutanga emebasuka nemebeyeji bara no gutakirani uko amachiko asibarenga kiyemeyega ye Christmas kolingana nekiombeke iga yokurunga special model actions unit kiki anyara kwa bage kolonchi kwa bene kigma no mu inspector cheno bwa nyimbo de Grace Kanja nigoge uchaka emero molero kigma ansoko ene kinga chibara cheito chiato robolendo buyana mono chika kichiga chimega ye Christmas igati yamangana ekyombe kigage gokora ingama no kubeka byara bali bagusalia machiko batagugate machika traffic kubeka byara bali bakugendie birundo bigoro kubeka byara bali batali go bugati gushikali kiri chisaligeta bara igati yabange asoboye kolengana no mu inspector gusekolengana no mu chief justice Mother Kome nigo babekire SL gusechera ya para eyure ya bwangomono asubali bakubibyara na kubikoro na kuinachirwa asubago chukwa kwa fine nene kigima yorumugano wichibe chegatano igazeti le ya The Daily Nation asubwango kigima kulende gukumyoka gali pechi ya gatano lime gazeti ya Daily Nation gukwanirere AG says Kenya won't share sensitive elder data with US unyolenga matuka make maiga yes serikali yensi ya Kenya kubeka mkataba usigubeka SAE ase kubwatana nenseli ya Washington na aigali esi ya London asamangana yobo chenu asinga nigo yali guchikubwatoka amangana getebene ya Kenya uja senseli ya Bongereza kulinde bono omo Antony General yumuswati Dorcas Oduola niga kanire buna Kenya tiliange uchikorua amangana ya Kenya aliyabene gucha senseyo eginento kirema micheli chiko yorumugano uchibe chiagatano nalimo emambe yabono Matilda ase gazeti ya The Standard page 10 nigo egukwanira abokoreri bwa serikali chichi county ko bwamonekere murekerete chi county kweroseria enibo gose gosangereria ebango goisania chibasa gose chiri chimanyekanete buna on source revenue ekoteva county struggling to raise on revenue as areas grow oinomo controller of budget
Musubati Margaret Nyakango bono nyare kubwata korobotiro koro kibuna chikaunti chinyinge aiga sense ya Kenya ndiko bono chia sinjiro gusangereria chibese chiseine echo chiranyare gukonya gusichiranyare guika ekirengo keri keganeirie asogosira amagendero ase chikaunti echo chinyene nekere koro kibuna ase kota eye entangani yo mwaka wechibese mwaka 2025 wacha 2026 ndiko bono chikaunti chonsi pichi anyare gusangereria chibese chire 13.94 billion chikaunti chonsi 47 yokoro kibuna chibese chiga nigo chire ekerengo egekesana ase chikaunti chichibwanete ko pachigo sangerere goika 93.89 billion ekyo bono ekoro kibuna nigo basangererie ekerengo kire 15% yechibese chiri babwanete goisania nabo igo ase chikaunti chiri chabere chigotumeka chibese cha magendero ase nchira endonge gusicha tumekire chibese chinyinge ase ogoikirania amagendero ni county buna bono county area Isiolo county ya Nyandarua Taita Taveta na Boigo Muranga echo ne county chiri chintangani kigima kubwatikana na roboti Roye Margaret Nyakango yoro mo controller of budget bono echo ne county chiri chanyare ko bachigo tumeka chibesa buya asama gendera gotana Isiolo Nyandarua lead in development spending chibesa chinyinge niko bago tumeka asama gendero ekero kwanyoranga chinse mwachinde usechi county chinde niko chigo tumeka chibesa chinyinge kigima ase ogwaka na emeshara korinde no roboti roboto kire asinchara engikirano kigima ase page yoyo ya 10 na boigo county ya Kakamega nigo nereko kubora usenigo okubwa egekuro yabo ekorote yabo tukiro chase aba governor na boigo serikali chichi county kubwa muno ase wizara eliyo bochenu banyare kone kibuna omurobero iga oshanko korore ase chinya gitari chonsi asinchira engekirano korengana na serikali enene epege tokwigwana nesti serikali chichi county nekero ndoche buna bono bakubura buna chibesa ichiga chomurobero oshani go chikonyora kubwa tuko kurasi kiganje kenene nekero babolirie umwaziri bweke ganja ge serikali musike John Mbadi anyara kone kyabuna onyarire kora korengana buna chi county chikorete oko chibegeto koigwana na serikali enene chibese chabwato kwa chiri chiganeirie na bigo chabwato kwa ase chinga kichindonge elio gokonya abarwire ase inchira eri ya bwango kigima na bigo tukwirana ase Kenya Airways tukira tukwanira Kenya Airways ekiombegi ya KQ ni gobono gekorokana oyore boss gose omo CEO omanyekanete buna Kilavuka outgoing Kenya Airways Chief Executive Alan Kilavuka oyikonyore nere boss ase kiombegi ya Kenya Airways bonongo sokale nekiro bono serikali yarorekanire na inde komoa okoboko oyore oyomo otari omo Kenya omanyekanete buna George Kamal korwa senseria Egypt achikoba omo CEO ase Kenya Airways yokorokana nerentunde tangani kigima Kenya Airways etaite kobeka ebose ole oyo tari omo Kenya nakire sana na boigo omo waziri ogamba yes igo otete kotebanga Kenya ga igantu tosometi abantu bago control chindege ra fandaterege bono no robot rurase page 11 ase gazeti ya The Standard bono rocho yo bago chikuigo chaga iga atabo yoito lakini nsensi okay toende mama na ase wizara nande gukwirene ase wizara yechisemi nigo bono mwaziri ogamba bono anyare kuboria chi university chinyare kuyarigania asenchera endonge ekero murobero iga OCBE bono isire guchibwaterani ekere myaka itigarite 3 yoka aboroki wabaiga batangani ba CBE banyare guso ase chi university igo chinyare kuyarigania ase amangana technology inchera bagosomi na bono gukwana amangana stability quality teaching and curriculum reforms nonye bitau bigotumeka bono binyare korigererwa gusimbibwa teraniti umurobero iga OCBE na asense moyende serikali nigeganetie kutumeka chi solar gose kubeka amangana solar system ase TVET institution na boigo kusegeta aborokiwa banyare ko encourage gose banyare kubwaterania umurobero iga kutumeka solar energy chinguru chiomorero welisase okay igoto chake kungusana nde chinguru chiomorero welisase Esola ngeo kore mirimo sene risase gutumeka straight umugaso mapema tinto ko ngusarende chigwayamba bwateke bonga ili konyora nekero tokugenda gazeti ya The Daily Nation ko yakora bono mambia no kuira ya masemba vaga chipe chiko 15 mu gazeti ga yukwanira mangana international news yani mangana alia yechinsi chia maiko na yuko na scars of war ringers as a karma returns to Ovira
yukonera ngabono omulembe nigo iranire ansike ensemeli y'umuchuli Uvira naekero amaute y'obwoba agendere koba sabange auba abire koba bakwene kiyo chandwa na isegi chik bangi begislama nomono ansinselia ya DR Congo egotobe karanga abantu yutani chirubu chimisano nigo babiri bakunganyira obusibole bwabo na gutamira oboende bwabo nobugima bwabo asichinsemo imeyenseli ya DR Congo yemaiga yisegi chintindi nikomekeligia MP23 ekikendete gusijende kwimburana na bangi bensemeli yegislame enseli ya Uvira City no nyina bo mugano iga arogira sigazeti niwo korokia mnabono nigo botoere rwo iranira senseme yum ekera bange nandi mu muchigo Uvira basoire kuiranira imirobili yabo yakira lituko yaramwana ikora since chama ikwa sigazeti ya The Standard The Daily Nation lakini iko yakora kura sebiti gazeti ya The Daily Nation epeche ya emerongibere na bisano nebere yukwanera igoro yo mu myokigi ata tukwanera ummyokigi ata mu Kenya Sebastian Sawe nabakora umugano yegaiga ngakibono amyogete nagukora iraini buya asama miranyo akurga Berlin Marathon awasabe mu buyikegema muchumuli ligoro umugano ye Sebastian Sawe nabakonyora anzegazete igai ya The Daily Nation Elia Taifa leo kurasa bitini gebwa tumugano mwa liga alikegema kwanira ekrabo ke Manchester City aguba uchukumira na lero na Brentford asi robo finali asige kombe keligia Carabao unyorenege kemina nege kolekana lero butuko igasaba tiyobe nkoyo Man City na Brentford asi robo finali asi Carabao Cup munyorenga no nkoyo eganyire na bange mugano yo nabokonyora chibesho mwali gazeti ya Taifa leo asi egazeti asensamo yichikosoli kulende kuliga liboigo abanyaruka abarembo ba Kenya se ketimweli ya Harambee Starlets nigo na baroba ngenda kubeka ange kigma asogo chikwaliga akumirana na Senegal ya lero agwasiba ko tamubuga tobo ene bwa bene ngani ko barachi gwaka Senegal ase enkoye yo ayino musubati yole ene enkoye abasubati ko Harambee Starlets abana basubati soko rutali Harambee Starlets siko sene rongo akira umupira ayino musumugaka ene timu y'abasubati Kenya ngolengi kura sinde mwanchumuli liga anonkura yakuraga wasa magazeti ensoma yane ngira nasoma na Matilda Abubaiwa ase amangana parenting gazeti ya The Daily Nation ase kingesekerigia DN2 igakobolinga andake nerebuya omugaka no mungina nabana bonsi koria gose gochengera amatukaya iga Yesu gukubaramo bunabono aiga oyo moni gagoteba umurugi nigaganeti kogenda sobo achikobera nangina nabana ase amatuka make aiga ye Christmas kolende yatuko mugaka nigaganeti kobera nyumba anyale gotumuka kale bweka sa toereru nerebuya abantu family koberamo amatukaya iga ye Christmas omugaka omongina naboigo nabana babone tokolira esugu kwamo neli bolire asegazeti gosekengesegia DN2 asegazeti ya The Daily Nation Andansi azuli gonko sabera maya nondora kuirinwe momenya nebuya ntagito menye buya baba no yokwanyolire baba wi omwana matiaba cheki samalebu bono gakini ko gaine ngaita asuli oligereti TV yaitu ya Gatembe Television Network no lyo tegerete Gatembe FM yo ligereti na roje mapema okay lero bono lero ninkatuli bono lero ninkatuli okay lero mo subati lero na koletere mwacho motegerere nchitindi mongiti ncheninganchite sana ko enana okay mo subati ke na koletere tukulera akuru kwa petise niga akuru kwa petise ni nila okay akurunga besi nila petsi okay akora malita ino nyama sana pesi nira igabwate miaka 25 oneli 23 oneli naende tigangote nigale omoiburwa we county ya Kisii hallelujah okay no problem orto tumia fea nyinge bono gaiga nigegotebekana ngani garu mwana pali papa pupa pesi okay no mwana pali no mwana pali bina bono ga baba madrita okay igegotebekana ngana nanchite gochora cha drawing kwa zake ra duniani okay kurugiga abu nanchite gosoma nanchite gosoma nande nanchite gwaka erangi igo mwaye nabo komyagana no superstar boye rangi omoretera anya gwakira mapema tiganko mnyeke asembonete koba
Okay. Leo ni siku ya Jumatano, Disemba tarehe 17 mwaka ni 2025. Taifa lero pechi kianda dondosa hapa na pale. Haleluya. Okay. Wana wakaiganta tu kumyo kimiti tripaka sakuru kuna Nairobi chichini mapema chichini Nairobi. Okay. Iga nigego tebe kananga poro adai kuwa bikira na bado ana mbio za okay. Mongwano yuga nigego tebe kananga igo ago chiurigereria aba kegoli baye enjira bachandegete namangana yenyuomo chirabachandete namangana yenyuomo bono ere niga eteti asobongo bwaye agateba iga inche bono iga tinteti kunyuma pi mpaka engaki yane ekeronda arengereri mapema sioi kwani konini digiri mnulia chandegete arafu chenyuome sioi okay na bagoteba gaiga oiyo omorikioni akurupe nison mateka umatera undi na chencheti abana pali bali bagontumira amangana ya iga gocha iga bona bonda kumyokia satambe sana kiara barale na ba konyani go barenka iga okay iga ntatengure paka sakuru Scotland Uingereza date mbate bya bancho bategereri na bancho baligelinga ebinto bigokoleka enseye nabo bibekaine ayoroche ga bona tukakale Uingereza iga omusacha nale iga uri nenyuomo obwato mungino efere smart nande pasikaine bya sana okay bono yaikire mukungu yekumbe na bwate x na bwato musacha gete kando okay butambe umugaku wawe chikumukwana na kende gyonzi pi igakole akoinyura umusacha uli ukando aho chikumukwana na kende gyonzi pi oinyura umusacha uli ukando bono yaikirite umusubati aga akisabu yo kunganya kurwaso umusacha uyo iga igere achire x igere achire x bono yo igo umusacha iga agachia kanotes ekerali geretia sesimi agachia kamanyaje kerali geretia sesimi okay bono gabu umusacha yo nabamo tete bono nyo kwigwogende ayegenda kwigwogende baba ayegenda oino molikione kurugali asensemo ya Daily Mail okay asengo chikukodre gazeti ya taifa lero kwa razangura duniani nase omulikiono kurukwanele Penison Mateka asakuru kumambazani mchini Mombasani mchini iga musani okay wano musani nakarega musani nakara okumete sana okumete mbaya mbofu wano yaikirite okay yaikirite nabwato musubati very smart very accurate very intelligent bono yaikirite akamanya kuruororo chipicha chiaye bakiri na gx chiaye kurumaiga chikabeku mutanda tarali chikabeku mamake muntuma bono yaikirite nonyene ere akaranga bono asikirite bana programu yaye gasarika ntuko dole programu bongo programu yaye kaba treated live and direct bono egatoge kananga goika rasima aita abatige bose atigo mungno ya agenda ne gx chiaye abu nongo kore gazeti ya taifa lero kwa razangura duniani mwaka James on korogo kibacha Paso no mwanchu muligiringa masemo kero tuakuranire na omugaka onkorogo kibache mambiabono na gukura na magazeti te mambiabono eto kumanyinga nyuma ya never ngoba tulega iga amona mangana yujusemi katukwanira amagani togo chage mo David Principal wiskurele ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College gukwanira Mr. Richard Kerongo ngochari gaiga eligeto sanga mange kigima ase studio umunchu muliringa agenda kusangana intire tuwani yagatembe chinguru kwa mwana buliro ba Geoffrey Serigo Gorogo Matilda Baigwa no korogo ili haleluya
Tiriririri. 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 Tararararara. National anthem ya never, never, never. Hallelujah. Nyasaye tata no muyaje na ro toikirie. Aye tato minto to mokore cheche. Nyasaye tata to mokore cheche otoikiri tukoria rero. Nandeke rukurigeriga tato minto ayoro chirande go chero tokorio mwaka. Manyanga kore moyo tari wacha kwa okoba moyo. Ngotebi rego koereza kongerezure. Okay. No problem. Borota temio ke mitietri. Omoyega bona rio chakete. Emega ya chaki life and direct kwa razetu ra duniani. Twakore techa masucha. Twakore masucha. Twaligere taliri budere. Twaroje taliri bunere twamanye tabantaba ya nabantaba ngiti nabantu bakuru nabale batali kurua. Mapema. Bono nalito wochi kwenda soko iboru ko umwana gaki umwana unyasaye gaki okay bono litukeli yoko chikoberu ko umwana unyasaye nalitate ko banya abantaba ngiti gaki uroje tali asobo mama muibuli omino muino gaiga abakunga nyomiramo bali gochi bachi anarakirende muibuli omino muino gaiga tabu atikende kaje nubwate aye nubwate yani komoreri sukari aroseri abana baye chae suguku gaki aroseri abana baye suguku gaki okorra bubi gaki mama tari asobe mwise ko ali asaga sogete mugakori tabu atikende mwana uyogo tabu atikende mama kusibura kamburi akukarega abukoro kanyanjera ugakobe ga miti atronte sport tari ayo ugakoba rendo tobe nonye moko yoye amokobera otebe ngaki umwana na twirire mateze gaki umwana ne koraki tumiaga akamburi akwesuguku very smart poro igenga kiyiga tutigana no bongiti tabatali please onye na gote bringa kinje no nkoroge bacha na gote rikarango onye chiri bukomi straight ayen konye chiri bukomi mapema ikiagera niki engakieria nere yogo serekia na ba minto lakini ngo gote binga naki egento bwenete gokora senseye bono iga engakiyemegeye kakinyura ya ba minu nyura ba minu tabatali please baro batabwa tipi abana bao bakorera umwana akorera lindazi iyo muhamate gali era asarure tugusarura akamwana ka ukara kuno kali na kukale reporter kakoba gochimwinoga kaorokia abana banyarebe mbabuati barabo kaki sokoro minyorere na karuka makorera munanginale indukwa ni morose sikupei okay kaki egenteke rosana okay enyama kwa rosiri gali kwa nyenyere gose nemboli bla 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 gose kwagore nyama gose kwagore yemboli ng'ombe kwa rasa kora duniani kwamanya koro goikira abana bao barabuna bo baroserete chirani tuli na chanere okay echira kaki abana bao makomo kana kerenge akiengoko abali kuchia se chirani yetabuati abana boli bakomotenga akindome ngandome tadi okay togote binyoka kole kwenda anyenye ngoko abanyenyere ngoko kaira na gochimwabo igonda tengo tebiga ayanya koro mongiti tabatali bisa abana ba opi aje tata tigango tebi mama tigango tebi mama ke muntu bisa abana ba opi tigo montali obwene nubuaye buoye aje bisa bao kabisa bakune keli gosena gatonga bakuragirime tabatali gocha bwana banombacha ekiagera niki kerengo tebi herib tutageti pone gento okora beke sengenge iga tato mwana ominto egwaya mesi ntindi kabisa abana baombacha bwane bache kogera abana bane bandore buna umuntu ntaro chikende tabatali please esukweye iga igega neri tokonyane karaboli ngaki onkorogo aje bono buonki togo chikolie suku ukungo tetimbuati onye kubwate konye straight onye tutageti ogotiga sikupemberezi gwara sikusorori never
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isko ekiagera bonigase Kitutu Masaba ndobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali chiloni cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school uburendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bakoze school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migwetera chilamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. La Gisemba kutoka Sha Ceramics Limited tunawatakia nyote Christmas njema na mwaka mpya wa mafanikio. Asanteni sana kwa kuwa nasi kwa huu mwaka mzima. Naomba hivyo mwaka ujao muwe pamoja nasi katika hii biashara. Kwa wale ambao mnafanya finishing, karibu hapa Sha Ceramics, mnunue tile, mnunue 1, 2, 3 ili mfanye finishing kabla watu waje Christmas. Merry Christmas, Happy New Year. We, Sha Ceramics, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Kila nafsi na itaonye tuchende kuralia ugukwa gwa Teresa Mathias Omwenga. Ugukwa kwaraliwe wa Teresa Mathias Omwenga n'umwana unyagusira Chief Mathias Omari na Sabina Kenyuri n'umurugi o James Omwenga nyina Ferista Felix Warren omanyekene buna Godfrey Elvis omanyekene buna Jojo na Priska nyina biara Lydia na Vivian nyina koro Sylvia
Triza, Gifton, Emilia, Emil, Elga na Ragnar. Mwibuli omwabo Mary Kwamboka na Mary Kemto. Musubati omwabo Nyagusira Ombui, Peter, Ellen, Modesta, Magdalene, uyoma ikene una St. Jude, Charles korwa USA na Nyagusira Briska, John korwa USA, Gertrude, Senior Chief Lawrence Omari, uyoromo Chief Nyetie Collocation, Masi, Machuki na Mukaya. Muchango omonene nigo urakolekane lituko lya Jumatano tariki 15 na ibere omutinyu 12 mwaka uyu iga w'ikirubera 2025 alia egesa nabuigo nigarasabirwe na koenigwa lituko lya Ijumaa chitariki 19 mutinyi 12 mwaka uyu alia egesa kia Nyabinge. Kurwa ACG Studio cha Getembe Television na Buigo Getembe FM yotuatumire engora na magombo Nyasaye abalemi chinga kichi chobokendu obanene katika tumaini la Bwana. Yumwibuli nkuna kulijure sukuru asolera umwano omwaka gocha Prince Shinas Academy neye muyichi sukuru echo chikorana lya mabulya ya aho onsi nigo babwate daycare asibe ko babwate early education yani nursery korwa grade 1 weka grade 3 esukuru yiga ngokine bale ebyagwa na bwigo bayigelya abana chigosoli aho nkuru bale obusombi ko cyasabana bonsi na bwigo nigo babwate aborokia abo bali n'ubumanyi bw'iguru nabanchirine wizara y'ekisemi ime yensi ya Kenya. Intake y'umwaka 2026 nigo agendrete na amabaga atigarite n'amake kirage nigo bagutuka kinsa mu kiri cyanyangongo ki kilomita kimibere cyoka kurwa stage miwa asamange bakiresi migwetera stina mpatyabo 0711209846 kose 0751190580. Prince Shinas Academy ayanura nyura lichibu liyechisemgo cyase umwanuo. Pastor Nemuel Omenta igonde umuremi weterase kiombe gekuru kwa BioVision Africa Trust abo batorokererie ngoro yoburemi obuyobuye buno boigamoroche buria bw'uburemi obokoboke sabaremi baria bagotumia kirimo hai kerigitari gutanganya uburemi namangana yeti chemical twakirembiya monase BioVision iya torokererie na gwikiraga se twekire gotota bangambiya mono BioVision yagenderere abaremi ba minto ba BioVision bare gusi abaremi ba minto ba BioVision bare Kenya ngima igo nkubaganiria kwa niaba ya BioVision amangana maya mwako muyumuya nabo igone Christmas ikiya ikitwaberera nkone orase bwango iga ese niwe Christmas ikiya mwako muyumuya kwa niaba ya BioVision mbiya mono. Thank you. Sha Ceramics nigobono yago keirie rigori riechitile cha Twyford icho bono igachi konigwa chishiringi chimisano nebere nemerongebere chuka ase a box ya 30 by 30 nigoba koni ya chimabol bunabono chitable taps koni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babugata chitile chechinyasi naboigo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables mabwatech double corner shelf
towel rack, chi scrap holders, chi soap dispenser, na boigo chi shower mbabugate chi birengo ne chi type au. Ebinto bya plumbing bionse pi. Bunabono, PPR female, PPRT, PPR stop valve, valve sockets, PRS, chi generator mbabugate chi type chonsi pi, chi submersible pumps, chi drill mbabugate chi type chonsi, chi bench vise, chi meter saw, Anson scales, na boigo mbabugate chi water tap ochonsi pi. Simiti, chi chuma, chi water tank, chi water pipe, amabati ye chi type ochonsi. Emesumari no ego toka eyubugachi ne yamabati. Niko bago toka Cansons Plaza aseparena na ya Kisumu Highway. Inchuo Sha Ceramics bwego dira sirigurianse. enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengencho yao nabo igo nige bwate abanyagitari babwato bomanyi bwaigoro kegima abo bakora merimo yabo keboikeranu inche no manyagitari irini kemma obangi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo mochito bosongo boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonde getogotanga ase enyagitari ya ito nigo togokora scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so omondu bweke songo nga full body check up igonda getogotanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka amaguru ise twarigerere the internal organs chiao chonsi pina kichigo function tokonyora chiri chia zero function abnormally twako amariogo amarwaire bakorwaria ngamona diabetes gose oborwaire bwe sukari high blood pressure oborwaire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oborwaire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali ako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata mariogo ya marwaire yemeki emeki eri utichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga mariogo ali ago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabu yanto nyabwate nto bwata mariogo ali ago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na aroro nkorigereri tore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire anda mange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere ni USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asa mange bakeresimi ase namba 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth.
Welcome back Nando Mwanchu Mulilo Gatembe Television Gatembe FM. Good morning. Tuwakote binga nkoba tulega ya nabagania si studio akura si skuru elia ya Kitutu Masaba Technical and Training College. Garatu kwa neri skuru iga nakote binkoba tulega iga na debut principal Mr. Richard Kirongo na wigo Frederick Wanchero Yuremo debut academics Abubai kirega iga si studio Mwanchu Muligili tuju usanga Mange Kigma igoro yobo korali biskuru iga na ino muibuli mwanafunzi orali senka omanya Mange Kigma igoro skuru iga na inki babwate emambia bono. Karibu chekuru kwa Geoffrey Onsarigo. Ngoro kwa Matilda Obaigwa, karibu sana sekiga ane muna singa mbo ya getembeli ndeti nyarego sanga na poyo kwe Mange igoro ya Kitutu Masaba Technical Training Institute. Good morning. Anaga sugo chaka ye masebo nabo namota tebinu barabia bai. Ambia mwana Geoffrey na Matilda aso go tekiga ase igetweke yagetembe elera ngoro ku Richard Kirongo on the deputy principal Kitutu Masaba Technical and Vocational College eliere ange kilomita ya mukuru wa elamiga yarogoro ase ketunukia mungoni ndia mwana sana. Asante, nashukuru. Mwalimu, labda sasa tukibadilisha lugha kidogo, utuambie wewe ni nani, unafanya nini na umetoka wapi? Karibu sana mwalimu. Asante sana Gatembe TV. Majina naitwa Frederick Wanzala Para. Mimi ni naibu mkuu anayehusika na masuala ya masomo katika chuo cha Nwai cha Kitutu Masaba TVC. Nimefurahia sana kujiunga na hii show. Naam. Najua tutaweza kujumuika vizuri. Karibu sana ndugu Frederick Wanzala. Shukrani sana. Basi karibu mwanchumulie kinge nchugelinga katoko sangamo na yatobaisa kwa maega na boko basi ngambeiga ya masema sobakori liobo asoko tulikira ujumbe alia sensemeli YouTube Gatembe TV ensema ya Facebook Gatembe TV ensemeli ya SMS asi namba chitu chirigagu 0726 447367 ni nambili ende 0741583878 weke comment karangele libolio kende gyonsura kandi kusangana into ya masemo aigase studio. Na Mr. Richard Kirongo, tukianza na wewe, labda na Bogoto Manyinga ekirore deputy principal andake mangana kia egote nenete access kureri ya Kitutu Masaba TVC. Asante Matilda. Deputy principal administration normally our assistant principal as administrative duties. Necho ochiko gamba ejikurwa ase amangana masomo ayo oyondate nenete. Njabono ntenerete ebintu bya resource mobilization mwana kuri kibese na ku manage finances amangana yo kwagacha nabona kibese njire to gutumira kuri serikali ndugenda ntango gacha tole skuru mwana unayo alafu nyeto kwata mangana discipline aya related na either wa affect ya wanafunzi use bali bakorokia enyo tuwate issue ya discipline iyo nero ngorigiri tole alafu ntubwata policies normally serikali gotoma guidelines ejitu kwenda kurigiringa school nebwate tebintu ebyo ebibona nabyo generally rende deputy principal administration abatenera bona na bunabona kiro kwanira policies echirichi ya serikali alime ya Kitutu Masaba TVC chansi mubwatiti. Yes kabisa. Wanabona nduwate academic policy, nduwate procurement policy, nduwate financial management policy. Ne chinde chinyingi sana, echichikorani school. Nekere umwaka kwa normally nduwate auditors wabo chibale kuligera nyaki school ne buwate policies ya serikali. Ne ministry ne ngenjonere school ne ibento ko Quran na nekere Quran nduwate guidelines school se ministry. General chikwenda nduno kuligera bona nyaki school ne buwate tia majika yu ne etakeire bona mbona sana na ekiro kwanira amaga cha sensemo iende karoto kwana infrastructure ya school ne saina infrastructure ya school ne saina kabisa ndubuwate the main building eyo buwate workshop buwate virasi buwate offices toko magotwara ne workshop chinde chire kando oniga ntwara wasi ma papa's hall
ni multipurpose hall hiyo egwenete kusaidia abana particularly ekere bono toje gutwara borders ese bakoragirira na bande maybe even the community can do what meetings no to call eyo ekere bono twanye operationalize nere ragere chigutwara even boarding facilities chia abana bari bakorware ekere baragera gabo no bono tutaite go team up with the national service ekere bagutuma abana nko insist barenge school twari ase abana bakoragirira nese bakomenya bono school eyo they got all the facilities in terms of infrastructure ejitakere ese school kabiri. Yes. Mbona sana Mr. Wanjala, labda tukianza na hii cheo chako cha kusimamia mambo ya academics, unaweza kuelezea nini mpenzi msikilizaji na mtazamaji kuhusu hii ofisi ya academics, yani unasimamia mambo yapi katika shule ya Kitutu Masaba TVC? Asante sana. Katika Kitutu Masaba TVC mimi pale nasimamia masuala ya masomo. Wanafunzi wote wanapokuja shuleni nia yao kubwa ni kusoma na kupata shahada kadhaa. Kwa hivyo kazi yangu ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafunzwa, wanapata materials ile inatakana watumie kwa kusoma, alafu wanafanya mtihani. Wakishafanya mtihani pia waweze kuhitimu na shahada zao. Department zote huwa zina report kwangu. Kwa hivyo wanafunzi wote wakiwa kwa department zao, mimi kazi yangu ni kucoordinate hizo department kuhakikisha kwamba zina run na tunaweza kuwapatia mafunzo kama college zingine nchi nzima. Na hizo departments labda unaweza zizungumzia? Tuko na department kadhaa. Tuko na department inayohusika na masuala ya magari, inaitwa automotive, mechanical, na tuko na ndani ya hiyo department tuko pia na course inaitwa refrigeration and air conditioning. Alafu tuko na agriculture department ambayo ina deal na masuala ya ukulima. Kwa hivyo ufugaji, area hii tuko na ukulima mzuri, ni area inayopata mvua mzuri. Kwa hivyo sisi tuna train farmers na wale ambao wanatakana wa run those factories zenye ziko katika eneo hili. Tuko na building and construction. Building and construction iko na vitengo kadhaa ndani. Tuko na plumbing, wale wanaohusika na mambo ya fereji, ujenzi. Alafu pia tuko na survey, wale wana deal na shamba, barabara, ile tunaita civil engineering. Tuko pia na electrical and electronics, ufundi wa television, simu, stima, wale tayarisha wanafunzi wawe na ile skills ambayo itawezesha kufanya installation of power kwa manyumba na hata kufanya na kampuni kama Kenya Power. Alafu tuko na department inaitwa institutional management. Institutional management hii iko na vitengo kadhaa. Tuko na beauty therapy, hairdressing, ambayo ni course nzuri. Watu wengi wanataka kurembeshwa Kenya. Na hiyo ni course ambayo inasaidia mwanafunzi kupata kazi, hata kurani kinyozi na salon, ambayo ina lead to what we call self-employment. Hapo pia tuko na fashion and design. Fashion and design ni zile tunatengeneza gowns, tunatengeneza nguo, vile watu wanang'ara. Hao ndio mafundi ambao wanahakikisha kwamba kila mtu amevaa na ako smart. Pia ndani ya institutional management tuko na food and beverage. Kozi hiyo ndio inatayarisha watu kufanya kazi kwa mahoteli ya kifahari, na wanafunzi wetu wengi ambao wamepitia hiyo kozi wako kwa mahoteli wanafanya kazi. Hata hapa Kisii ukiingia kwa hoteli unaweza pata wengine wao wako huko. Tuko pia na ICT. ICT hii inahusika na masuala ya computer na communication. Tumebahatika na serikali imetupatia kompyuta zaidi ya 100 na tunasaidia wale wakazi ambao wanakaa katika hii constituency yetu ya Kitutu Masaba na beyond kupata ile program ya serikali inaitwa online jobs. Kwa hivyo tunawapatia skills. Hata saa hizi tuko na training inaendelea ya wanafunzi katika vitengo kadhaa kwa hiyo area ya computer.
Tuko na wanafunzi wa university, tuko na wanafunzi wa KMTC, tuko na wanafunzi wa TTC, tuko na wanafunzi wa shule kadhaa. Nia yetu ni kuwapatia skills katika hiyo area ya ICT na kuwasaidia kufanya kazi za online kulingana na malengo ya serikali ya kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata kazi kando na ile kazi ambayo tunaita formal. Tuko na course department ya mwisho inaitwa business. Hapo tuko na secretarial, ukiingia katika ofisi yoyote wale watu wanahakikisha ofisi na run vizuri, secretaries. Sisi ndio tunaandaa pale, na pia tuko na computer. Saa hizi secretarial iko computerized. Hizo computers zinatusaidia kuhakikisha kwamba secretaries wetu wako trained kufanya katika ile mazingira ambayo tunaita modern environment. Asante. Shukran kabisa. Right, wono mwanchu muliringa ekengencho onyembono kwigulira TV ya Guse Radio okomanyinga kitutu masaba na ubaligaiga ase studio abuna evocation center yokurwa amaigilio emasemo asikosi chiga chuba bonne kwigulinga baire gaiga emasemo na ino batili bakali yabenekema gotoikera gusogotalera eskuruiga bonongira naso omo debut principal weskuru moskerija da Kirongo. Katukwanera bana Nanjala ameelezea zaidi huduma zile ambazo mmetoa kwa wanafunzi na pia katika taasisi yenu ya Nuai ni nini kila ambacho mnafanya. Bono mwalimu Kirongo asomo gushulire tigali ya masemo motebi kuchikusi chiga sobu wagale nkimoko enana na andi kusi yunga kire egera Bible babu atubuya kuchikusi chiga. Ambiona sana Geoffrey. Yes. Ndoke nataka komenta kuruese misabanshala kwana. Ndo wade ndo kurunga recognition of prior learning. Recognition of prior learning ne program eli targeted ya abantu bali akonyora babwate skills lakini batabwate certificate. Abura nyore maybe ngokorori base mechanics ngoya ndoro kwanyore gari kwa overhaul gari iyo kwanyerosi ne mechanic bosino mwagachule lakini obwagachobu kwa bonyorete goetera asensame engao tatigerio yokande school ekeruma tinga nobwate skill uneyo endo korogo je kitu masabatike ni vocational college na siringeli 3500 alafu tukwandae ese program yoko evaluated na SEDAC oniga chi program nyingi chiritokorani nduarua SENEC Kenya National Examinations Council tokaenda SEDAC. SEDAC mean curriculum development, assessment and certification council. Onero tubugate nduaru kurua actually abana bo much kabisa abutuende tokoanda kuruese amangana neko ja SEDAC. So ekero what skill ne na bogocha alafu o assessed once kwa vera assessed o mapa nyore certificate recognized ya serikali ora endoligerie no egasi yande kabere ikikosi echi no mali tubwate lechi nyinge ane chire chi level chi conference tubwate level 4 yere equivalent to artisan tubwate certificate level year level 5 alafu level 6 yere equivalent to diploma ekiwango kiko kubeka ase ebibionsi go depend ngikwanyo ete ekerwala kwa either form 4 ose ekerwala kwa class 8 kogocha twali min grade yao alafu akubeke kiwango kelia egento kene ngelinga ji program normally bono tokorani serikali yacha ekachibeka into modules kale omwana na bala kwa na for example college atatokora diploma eyali ko miaka 3 omako endo kore mwako yomo mwako kabere mwako gatatu akara wase diploma maybe in electrical engineering ndio yojo kora matemio moiso diploma lakini nabo the skill meaning that onye muntu bona taiteti miaka yonzi pi avere school ona avere wasted bona gendo kiaja gekabang curriculum ya change ekabanga ekero oje school ne itobono program yo toko kubeka koba ebagire into modules no module nege ntorache okore metienyene ekera matem no mali igakorane mutiyo gatatu ndwada matem mwande mutinyo saba
na matemwande akoba mutinyo kumlarimo kwa December. Actually this session atogwate mara gatatu eso mwaka. Eye meeting umwana karagocha neba nga module 3 hours module 4 module 5 module 6 abanda bakobekwa asam bakores kiremu egere omitinye ya tatu bakora matemo ekera akorera matemo bono kurugabo na bagotige school asoke siko ari chibese egere ka abanyarando ira onyo chibese na ndaira ari lakini ndende one sa kodre the module yemu ngoye wali certificate provisional certificate aseke wange ekyo akogena nande kagocha nande akore module 2 module 3 depending on the level wekire anya diploma for example akwenda kwa mpaka module 7 you know lakini na achemiti nyene akore evaluation akore certificate yera rigirigas na rama uchikocha Achoko gendere biria na achoko gendera kuruga wese esatigirete at whatever time lakini kera anyore nga na tete ko gendera all through then una itre module 1 na wakwa module 2 progressively paka kule amakwa no rigas ibono na bego konya rende nga wari so munta konyere akorere skill area era mokonye iskoga then it means na bako sokari ebese andae na nama chugoche kera tayari chikoze twade wale chinge eskuru ekova eskuru entanga ni nero agriculture and extension services level 5 ere equivalent to entoka kwa certificate kera ndo wale diploma level 6 toka matua level 5 a year certificate na level 4 abantu abo ntokora artisans ekero umuntu akorete agriculture na bara agende kera ntubwate amangane ebimeri oburemi tukamagotu oburemi tukamagotwara na mangana animal husbandry chombe obutugi binde kabiryo bono na bara agende ari kwese ministry ya agriculture akore gase serikali gose agende ese chifamu echinde chibwate maybe bakora agriculture production or value addition ya yebimeri birito kurus mugondo ne binde bingi tukamawujura abantu na bare building civil engineering igawone department actually ne kabisa tubwate Sekitutu Masaba Technical Vocational College ikiagera abana bange chi section inchiroro ase department yeyo unabona abantu bakora plumbing works negentu kegudi na amache sewage systems ekero umuntu akwagache nyumba nanta geto umuntu okomoroseria echo nanta geto umuntu okomoroseria amache onye kubwata na nyumba otageta amache neba netangia gochia ntubwata umuntu ogenda kuri ari maybe njira bekigatas esa enyombe ekerama ke collect amache yeche koenda ese tap onyanyole ese cho onyanyole ese chikoni onyanyole ando ese sotagete auna bwa abantu bakorukwa abantu ba plumbing ne kose ya plumbing normally no na bana baiteka bagocha ngonyorore nga abande even before they finish batara kora chikozi baanze kwenye chipesa ijaro umuntu unanyona skill ile ntangani maybe the first 6 months milite na bagosoba kuchisko gabu wani sa sokire onya ko enyorera besenke still kaende to kokorake agende to kosoma ndo what masonry na mangano yobwagachi ga team ento bwate ndo carpentry kiara ndo omuntu gekamanya gwako musingi umuntu amanye kole foundation ili tobori umuntu amanye kutumia chibao azi mangana yemirangwa na kubeka iguru so ekero umuntu akora masonry chigazi ni chinyinge sana bara akora actually isko gaiga mangano bwagachi you know gose karagendere guchigoro nande mono aike kiwango kiria abwerete gucha gukonya abande abo tokwene kare cha abana kera bakore level 6 bagenda Kenya School of TVET iye Nairobi gikiri gari omakonyora diploma ya teacher education program ekwira wania muntu ibona nyataire kwenda
acho korobwagaje oirane skuru Oja kusomia bande. Vyema sana. Asante. Tukirudi kwako Mr. Wanjala, labda tukizungumzia mfumo wa CBC, unaweza kusema lipi kuhusu Kitutu Masaba TVC na mambo ya CBE ama CBET? Kwa kitengo chetu tunaita CBET, ambayo sasa ndio tuseme baba ya CBC. Sisi tuko tayari kwa kukaribisha wale ambao wanatoka katika mfumo wa CBC, kwa sababu tumefanya ile inaitwa transitioning successfully. Saizi mwanzo tulikuwa na mfumo wa NEC, sasa mfumo huo unaisha. Wanafunzi wetu wengi wako katika CBET, na ile body sasa ile ya kitambo ilikuwa inaitwa NEC, hii sasa inaitwa CDAC. Sasa CDAC hiyo inaitwa Curriculum Development Assessment and Certification Council. Sasa saa hizi program zetu ziko katika mfumo mpya unaitwa modularized. Mwenzangu alikuwa amezungumzia kidogo na nataka nizungumzie tena. Katika mfumo huu levels zote tuko na level 3, level 4, level 5 na level 6. Wakikuja kama vile watakuja Januari, wote wataingia kwa darasa moja na watafunzwa units ambazo ni sawa. Na hizo units emphasis ni ile inaitwa core units. Zile units ambazo ndio msingi ya hiyo course. Kwa hivyo within one term hao wanafunzi wanafaa wakuwa wamepata zile skills ambazo zinawasaidia katika hiyo area waweze kuanza kufanya kazi. Kwa hivyo na hiyo module 1 ambayo ni term moja, mwanafunzi atakuwa tayari kupewa cheti na anaweza kutafuta kazi na hiyo cheti iwapo atataka kubaki katika level 3. Lakini kama atataka kuendelea na level zingine, sasa ataendelea na modules zingine, na kulingana na course tunaenda hadi 6 ama 7 modules. Sasa hiyo ndio tunaita modularized, na najua wazazi wengi bado hawajaelewa. Katika mfumo huu pia wanafunzi wanapoingia Januari tunafanya registration ya mtihani hiyo term. Kwa hivyo anajifunza hiyo term na pia anafanya mtihani hiyo external hiyo term. Kwa hivyo mambo yote yanafanyika katika huo muda mfupi. Kwa hivyo mwanafunzi anapokuja anafaa anajipanga kulipa school fees, pia kulipa pesa ya registration ya mtihani ambayo inafanywa katika hiyo term moja. Lakini huko nyuma mwanafunzi angekuja asome kama term 2 ama 3, ndipo mambo ya registration yaanze kuzungumziwa. Katika hii mtindo, katika CBET tuko na 50 kwa class na 50 kwa industry. Hiyo mnaweza huwa mnaifanyaje? Mko na uhusiano wowote na industries ambazo ziko karibu ambapo hao wanafunzi wanaenda na kujifunza hizi skills? Ndio uweze kufunza huu mfumo wa CBET, lazima uwe na uhusiano na industry. Tunaita partnership. Kila department kama ni automotive lazima ukuwe na uhusiano na kampuni ambayo inahusika na magari. Kwa hivyo tuko na uhusiano na kampuni kadhaa, huwa tunapeleka wanafunzi wetu Maxis na kampuni zingine Toyota, Kenya na zile kampuni ambazo tuko na uhusiano na wao kwa manufaa ya attachment na pia training. Kwa hivyo saa hizi tunaita training kwa sababu kama ni 50 ndani ya shule na 50 kwa industry. Sasa industry pia inafanya ile tunaita training, pia inafunza wanafunzi. Kwa hivyo wanastahili wawe muda mwingi katika industry kwa sababu practical skills. Kwa sababu utapata shule hazina zile vifaa za kutosha, na pia industry iko na kazi ya kila siku. Kama ni mahali pa ujenzi, ni ujenzi inaendelea kila siku. Kuna theory pale. Ukiingia na unaingia kwa kukoroga ukianza kazi. Kwa hivyo inasaidia, huo uhusiano unasaidia wanafunzi wetu kupata ile tunaita hands-on skills. Sasa wanaweza kujenga, wanaweza kurekebisha magari pia na kufanya ile kazi ambayo inahitajika Kenya. Shukrani kabisa.
ndake mwarimu Richard Kirongo gotonyuli skuru asigotoka nichi namba chisimi ekireke ngenchene na sinchubu yabu mwanchumulino motegereri kora mono abanafunzi nabwe kirengekene kile ambacho nasema bwana Wanjara ni kwamba ni vizuri kwa manufaa ya mzazi na mwanafunzi tupate kujua shule inapatikana wapi na nambari za simu, labda mwanafunzi anaweza piga ili kujua mengi zaidi kuingia katika shule hiyo. Mwalimu. Asante sana Geoffrey. Skuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College ire ese location ya Nyankoba. Masaba North Sub County, Nyamira County. Ekere kwa ikire virongo ya ruguru. Igire ange kilomita ya mone nusu uchi gitunu kia Mung'oni. Ange wait actually dali muno mori nige itakia mheshimiwa Clive. No dogo itaiga a few meters kujimotwe kwa mawekere school. Onye wodaite wotoikira andu wate a website ora agende www.kmtvc.ac.ke egera wachire gari abokora ngikiri tawokora abora twakire simi enamba 0743 480 999 ngirorere 0743 480 999 ose nambe inde 0782 490 068 eya safa ngirorere hiyo 0782 490 068 Made Kitutu Masaba Technical and Vocational College school ya serikali as under the Ministry of Education, State Department for Technical and Vocational Training. Ndo wati kobunga unajisuru ya primary kwa sasa secondary ndo wati rusa obviously it will go all through maybe you go to break maybe for 1 week because of Christmas na wali wakora egasi as Kitutu Masaba Technical and Vocational College abali mbe serikali bali kina Public Service Commission na abange sana tole ese skuru area ya ansa 2021 lakini miaka ene ndo chenga ya kinili sana abanafunzi wana tuwate ange 800 kwenda mutwe na ande effort togende takora boniga no make sure nga kiritoje kuigura January 2026 ngoetani tole abanafunzi elwem boniga no akesimi gosoche eskuru abantu mbaro bako gudumia egero nyore kiriota kete ane to kotebia waiburi na abana bari batete gosaba bone skuru January egento yoko gokora no kuria a copy ye birth certificate yao onyore a copy ya slip yao ya KCSE ose ya class 8 alafu oiche to kuenroll once to kuenroll o onyole funding ya serikali depending na kiwango kiko wekwa to koroka government scholarship alafu ndobwate funding yinde anyoko to konyara konyora wese chinde cheigoro chitali kawa ni government abo to konya ko apply help higher education loans funding egere onyora chibes kurworo umeheshimiwa Clive oyule MP to actually mono the thing school way ere teri etali constituency ere Mung'oni abande balo confuse nga Mung'oni to wate vocational center under the county government lakini Kitutu Masaba ere teri etali constituency na ande it is a national institution oni got to compete with the national polytechnics technical training institutions technical and vocational colleges across the country nende ona gato kulire na abanafunzi bali tu atarishire ese amademu pass rate yo yitugere 90%. Ata gotebia bakenya na bagusiba mintonga oniga
nto atiga mangana ari nguko benka wane class kwanya kubasoma mwana rero iga nabona wakora level 3 4 ezerikali getebete theory yabo gere only 10%. 90% eri practical. Meaning ega kwa mwana una swali tukolitanga niga netu workshop abaso kila lituko so that na wana assessment whether internal or external na verego 10% theory 90% practical. Abana abakora certificate eke wango kigorake theory yabo gere 30% na practical ekaba 70%. Na wale wa iguru aba 40% theory 60% practical. Lakini rende na ntoko tebaiga school ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College ne pathway ende uje university. Mwana na wara akore class 8 I mean form 4 anyore ngata nyore ti grade kiri kumwe university. Ikiara aiko ne university garo kore miaka noro agenda akore go masters akore PhD. Pathway ende ne regaiga onye kwa message pointing ke maybe number one that even artisan level inside or call a certificate or call a diploma or call a university exemption ngera okonyora egere oire ngakienke or call a degree or moved masters na PhD. So onye yeke gosinya tigango tokolekyo tubugati yende na ande kimuroche nga yetali course yora ne uzene university ochiga ochokobe miake mengi utobwati gasi egere waitire through school yito okuruoro utarakora kwanza kwa nachibazi kera it's skill based and that is the emphasis that we make. Biama. Asante sana mwalimu Richard Kerongo asobo amangana joma ya kigma wokunyuli mwanchu muliringe kingencho ayo mwenyana bogo ikera eskuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College awita se number 0743 480 999 use noti isano na ibere inye isano na isato enoti kianda yune nambe ntangani nabana doko bakire simi kumanya manga se nambe yiga ya kabire 0782 49 0068 use noti isano ibere isano isato ibere inye kianda enoti isano nemo isano na isato. Kidogo tutagenda se umrali Matilda mwalimu bana Frederick Wanjala kidogo tu kituelezea juu ya mambo ya refrigeration and air conditioning kwa sababu ulisema kwamba labda hiyo ndio sehemu ambayo kidogo shule ya Kitutu Masaba iko unique sana na inaangazia zaidi. Asante sana. Shule yetu ya Kitutu Masaba iko baadhi ya shule chache sana katika nchi hii kubahatika kuwa na facilities katika hiyo area ya refrigeration and air conditioning, na tuko na walimu ambao tumepewa na public service wa kuhakikisha kwamba wana train wanafunzi ambao wako na experience ya kutosha. Katika sehemu hii tunaita Lake Region ambayo inashika Siaya, ushike Migori, Homa Bay, Kisii na Nyamira. Ni pengine shule mbili peke yake ambazo ziko na hizo facilities. Na tunaweza sema kwamba tuko kama shule kati ya shule 5 nchi nzima ambayo ziko na hizo facilities ambazo tulipewa na Ministry of Education, State Department of TVET. Refrigeration and air conditioning ni course ambayo inapatia wanafunzi skills kwa wafundi wa kuhakikisha sehemu kama nyumba. Kuna sehemu za hii nje ambazo zinakuwa na joto nyingi sana. Na hata nyumba yako nyumbani utataka mazingira yale ambayo ni matulivu. Kwa hivyo utataka installation ya air conditioning katika nyumba yako ili mazingira hayo yawe mazuri. Na pia kwa hoteli ukienda kulala unataka utulie, kwa hivyo unataka mazingira ambayo hewa ni safi. Kwa hivyo refrigeration and air conditioning kwa ile area inaitwa household. Sasa hiyo ndio air conditioning ya nyumba, na hao mafundi wanahakikisha kwamba hizo hotels zina
hiyo mazingira mazuri, na pia nyumba yako iko na mazingira mazuri. Hiyo pia iko na area ya gari. Gari yako pia unaposafiri, unafika mahali unaanza kusikia joto, unasema nataka kusikia baridi kidogo. Ama asubuhi, unapokuja asubuhi studio kama hii, kuna baridi mingi sana. Sasa unataka kusikia joto. Sasa air conditioning ya gari sasa ndio inakusaidia kupata either joto ama baridi. Sasa wale mafundi ni wale pia wanaotengeneza magari kuhakikisha kwamba kama hiyo air conditioning yako imeisha, wana refill. Pia kuna components za gari ambazo zina deal na hiyo air conditioning. Kwa hivyo hata sisi kama college kuanzia Januari tunataka kupeana services to the public ambapo unaweza refill your air conditioning pale ya gari. Hapa the nearest unaweza refill ni Kisumu ama Nakuru. Kwa hivyo Wakenya wa sehemu hii wanateseka, na sisi kama Kitutu Masaba tuko na facilities za kutosha, kwa sababu kurefill gari ni process ndogo sana na tunafanya pale. Kwa hivyo tungependa to extend hizo services kwa public. Kwa msingi hizo facilities zitumike pia na community. Pia tuko na sehemu ya ile tunaita appliances kama fridge. Tuko na freezers. Saa hizi kila mtu anataka kuwa na fridge kwa nyumba, unataka kuwa na freezer, vitu zako ziwe fresh. Ukienda kwa supermarket pia kuna ile sehemu unataka kinywaji baridi. Kwa hivyo ile sehemu pia yale mazingira lazima yawekwe kuwa baridi. Sasa hao mafundi ambao tunafunza ndio wanahakikisha kwamba sehemu kama supermarket iko na yale mazingira. Kwa hivyo iko na opportunities mingi na sehemu kadhaa. Na hata kwa hoteli unataka chakula ibaki fresh. Pengine wamepika na wanataka kuserve baadaye. Ama utapika kesho kama mboga unataka ibaki green. Kwa hivyo inataka ile mazingira baridi. So wanaiweka ile wanaita freezers ama cold rooms kuhakikisha kwamba ile chakula inabaki fresh. Kwa hospitali pia tuko na mazingira wanahitaji ya kuweka madawa kwa county hospitals na hospitals zilizo private. Kwa hivyo madawa yale yanafaa yakae katika temperature fulani na lazima ikuwe conditioned. Sasa pale pia unahitaji ule fundi hakikisha kwamba ameweka ile joto ama baridi ambayo inahitajika, ndio madawa yale yasije yakaharibika. Kwa hivyo kuna hiyo nafasi ya kwa hospitali. Hata pale pia tuko na pale wanahifadhi mili. Kuna mazingira ambayo inatakana pia yahakikisha kwamba ile temperature iko chini. Kwa hivyo ukiangalia hii course ya refrigeration and air conditioning tunaita it's a current course. Kwa sababu sisi wote hapa lazima utataka ukuwe na fridge. Sisi wote lazima utataka ile nyumba ambayo iko na mazingira mazuri. Utahitaji gari ambayo iko na good condition, na tunatumia hospitali sisi wote. Kwa hivyo tunajua kwamba wale mafundi ambao tuna train wako na nafasi mingi ya kupata kazi Kenya hii. Na county governments ziko na facilities. Kila county government iko na facility ambazo zinahitaji refrigeration. Kwa hivyo tuna partner pia na county governments kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu watakuwa wanawasaidia ku maintain hizo facilities, pia wanakuwa attached katika hizo facilities. Kwa hivyo ni course ambayo tungependa Wakenya wote wajitokeze na watupatie wanafunzi tuweze kuwapatia zile skills. Tuko na wanafunzi kutoka Mount Kenya, tuko na wanafunzi kutoka Mombasa, tuko na wanafunzi kutoka Nairobi, Western na nchi nzima. Kwa sababu kosi hii haiko katika kila shule. Ni shule chache ambazo serikali imeziwezesha kuwa na uwezo, ile inaitwa Center of Excellence. Kwa hivyo Center of Excellence yetu ni hiyo area ya refrigeration and air conditioning. Lakini pia courses zingine tuko na facilities za kutosha kuhakikisha kwamba wanafunzi wanapata training ya kiufundi.
Yes, Mr. Kirongo. Anda kionye kwa pate point kwa commentera na bo commentera na asinze mwende na bo umanyinga aboroki wa bali mo kwaligania seskuru iga gose admissions mbara bi qualifications cha aboroki wa mchire chichiga umoroki wa nakiabana tekoba amanya konyora libaga ime ya kitutu masaba na boigo mubwate mibaga nkurwa gusiyo kapobona to so ime ya kitutu masaba TVC na bo kwarera ndio na mateda una nate babu ritangani kitutu masaba Technical and Vocational College here eskuru ya serikali nande abanafunzi bali bagocha eskuru eyo bagorukuru Kenya ngima normally ndubwate kara bana bakorere form 4 ndubwate national placement through the Kenya Universities and the Colleges Central Placement Service eyo egotuma abana uji school depending on the choices ba make ara ndani abana bali bagotumira serikali through groups emirango yitu normally egegoire esa banafunzi bonzi pi ekiara a program bone ke curriculum ndo atabanga to move rikuru NEC uchi SIDAC na SIDAC tewati bitango turateba bingi eso mwana tale go train omuntu ndo ateba inseke wango gianse kabisa ndo ateba igoro recognition of prior learning recognition of prior learning tetakiri otware certificate editions as long as what the skill obomanyi obomanyi ese asegete abora anyore maybe no orega isiko karo se mechanics gose kwa gachore abondo cyo kwa mayire skill lakini ngwa jite school ekere ogochagare nabo to kora evaluation tomanye ke wangu ya ungireki egero nyore certificate ya serikali through SIDAC kabere abana mbale barache batakore no class 8 ende lakini hata ile skill short courses barataka gose welding and application gosa kore the class 8 kera other than SIDAC ndo wata NITA National Industrial Training Authority chikozi chinke chioko boko ngori train tole na wanafunzi na bagocha abaso chikozi echo nando ba assess na NITA lakini ndeke mono agaro mwana atagete level yanse like module 4 level 5 ego cha a deep lane ogo tuare deep lane ama sa level 5 kale tuare koroka a certificate onya godaita baso a diploma ogo tuare minimum grade ya C-. To diploma ivo no under SIDAC to koroka level 6 ogo ngo tuare minimum grade ya C-. Muna bona garota gete goso a course ya plumbing level 3 and 4 as long as you want the certificate ya KCSE whatever grade as long as you want the certificate ya KCSE na bakora level 4 lakini rende ndo wate progression that kere ekiwango kia ukitari kwa lao oanzire gorake na oanziranse ekere kwa etra matemu ya matangani kwanya ko siko ekiwango chigoro uchigoro paka kaweke eso ratake which means umwana borongo risikuga otagete anyore skill era ko mukonya egenta anyorete nge kumutanga ndobwate libaga ya kuro muntu without regard to inki anyorete maybe class 8 or form 4 naande like we've said there is progression so that onye gera no anu mwana kara kora mathematics na wakora mathem onye rogure lakini conditions maybe iria ale ngiri ya kora mathem na ichiagerogwa tali ngaro muririmo naga asisa urito teba nga mono egento nkere kiribu anjete that vocation egento kiribu anjete tata gukora nyina mangana maybe mechanical engineering maybe automotive engineering mangana carpentry mangana yobwagachi and the like kina kyogocha to enhance ability yao ogekora byaka
egere wasoka gochiskoga onyorenga no what the skill eyo egere wakorera omonto egasi omonto naratebenga omonto naronkorete egasi ebuya kwanya kwaba referred egere omakonya gokina. So generally whatever level otaire gosoa grading ke gochana mono ainchwe depending on incho taire gokora ntuwate ribaga liakira omonto. Asante. Biamana. Shukrani sana Mwanchu Muligerelinga ayonsiri gongende kwa nyoransi getasini Getembe television na Getembe FM anansemelia radio na bageni ase studio umwalimu mo debut administration muskeri Jerry Kerongo na bigo umwalimu debut academics muske Frederick Wanchala na utosanga na bugaiga ase studio kidogo ayo mwenyenengo toli benegeli bya gosoboli boli ase namba itoka ali 0726 44737 ntuigolete simu yetu 0741 583878 karo kwana ntuka igase studio andaki gure skuru ya bene kigma skuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational Center. Kidogo mwalimu, tukirudi kwako, kuna wale pengine unajua watu wengi wanaamini kwamba mwanafunzi akisoma bila kutainiwa hiyo si shule. Katika taasisi ya NWAI ya Kitutu Masaba, je, mitihani mnafanyisha wanafunzi na mitihani gani ipi ndiposa iwe hakikisho kwa msikilizaji na mtazamaji? Asante sana. Wanafunzi wetu tunawafunza katika area tofauti tofauti. Alafu tunawafanyisha mtihani kwanza inaitwa internal. Ile kitambo tulikuwa na lazima term ikiisha unafanya ile inaitwa end of term. Lakini katika mfumo mpya sasa unapofunza mwanafunzi kama uko na topics 6, ukifunza topic 2 unamfanyisha ile inaitwa continuous assessment. Sasa hapo wanafanyishwa practicals, alafu ukishafunza tena topic next 2 tena unamfanyisha another assessment, tena the next 2 tena unamfanyisha assessment nyingine. Kwa hivyo tuko na ile inaitwa continuous assessments. Katika mfumo huu 60% ya assessment ya mwanafunzi ni ya shuleni, inaitwa internal. Kwa sababu ni training ambayo inahakikisha kwamba mwanafunzi anapata skills. Sasa pia assessment iko kwa skills. Sio ile ya kungojea term ikiisha sasa una test ile tunaita knowledge, ile ya ability ya kukumbuka. Hii tuna test ability ya kufanya. Kwa hivyo anapelekwa workshop. Kama ni kujenga anajenga, kama ni kurepair gari ana repair, kama ni wa upishi anapika, kama ni wale wa beauty therapy anakutengeneza unakuwa mrembo kabisa. Tunapoona ya kwamba amekutengeneza hivyo ndio sasa tunasema ako competent. Sasa anaweza kufanya kazi. Kwa hivyo ile assessment inaangalia kwanza mwanafunzi anaweza fanya hiyo kazi, inaitwa ability to do. Kwa hivyo hata mitihani tuseme sio ya kuandika, ni kufanya kitu kinaonekana practical. Okay, kulingana na level tumeita inaitwa levels. Yes. Sasa utapata kuna level ile iko na 10 90. Kama ile level ya chini assessment ni 90% kwa practicals. Na ile ya kuandika ni 10% peke yake. Alright. Utapata kuna ile ya 80-20, kuna ile ya 70-30, kuna ile ya 60-40. 50-50 rather. Kwa hivyo utapata kwamba inategemea ni mfumo gani mwanafunzi anafanya. Sasa ndio inaamua theory iko kiwango gani na practical kiwango gani. Lakini assessment hata ile ya ndani emphasis yetu yuko kwa practicals. Yes. Alafu sasa mwanafunzi huyo atakuwa registered kukuwa assessed nationally. Sasa na ile tunaita SIDAC ambayo ina assess katika hii kiwango yetu ya NWAI. Sasa pia wale wako na practical na wako pia na zile tunaita written. Sasa tumesema ya kwamba ile assessment ya ndani itabeba practical na written na iwe 60% of the overall assessment. Sasa ile ambayo itakuwa ya SIDAC nayo pia ni practical na written
lakini nayo inajumuisha 40% of the assessment. Kwa hivyo mwanafunzi akishafunzwa vizuri na aweze kufanya practical internally, tumfanyisha akuwe competent. Ile ya nje ni kama confirm ya kwamba huyu mtu kweli anaweza kuja kufanya hii kazi, kwa sababu ndio national body ambayo imepewa hiyo mandate kuhakikisha kwamba ina confirm hivyo. Asante sana mwalimu, shukran. Iwono mwanchu mulino gwetenga ekenge nchenene ngaye ko gwachire galise skuri akitutu masaba vocational inyoranga ekirenge kenene nkiri kunyara gukora nyigoro mugendi onyigendi gali gende gukwa mangana yo matemo wakuli gukuru kubakuma bu ayire kabisa bwabere buyabu gwanza igukwa kula mangana mwalimu girongo nabo yigibinde biko ene ebinde na biko ene gajo fe akira toko beka wana bito riko otoko make sure nga baire so that ikira bakonda isko kwanyoranga nabantu bakorega siri takire ekere abana mwanafunzi ya training Kitutu Masaba Technical Vocational College ndo wata office industrial license office office yeye eko link abantu bali bubwate chi industries ko na wanafunzi baito ekera other than no ayanga ngosomtira abana practicals mbabugenete kwenda isiko ekera curriculum ekera no mali ba develop ngoenda bali as industry bataka expectation chiri industry njirichi. For example, the factory chai or to get monto or deal with cooling system expectation in Chirichi, what I get Bama develop a curriculum so that Avana Vaito Kerba Kodamatem go and a for industrial training, one of that practical experience, and a tool, a monitor developed by Nasidak. Avari Vaito Baruga, Vagenda, Bases Yavanafuzi Yavu. Eke wangu kiri gitakire so that report yawe yarikwa ikarago cha kuendera twamenga na akorete biri atakire gukorese school lakini bado naande na what that industrial experience una egasi egokora school gari naande maite una nate wakale amangana ya assessment abana bakora matemu kare mwana akora matemu so onye level 6 for example a year diploma umwana okole myaka 3 akora matemu wona iga ntubwati gento gikuru kumukwa na fail ya ekero muntu umwanafunzi akora matemu otogo determine yaki nare competent was that competent onye that competent eminitinga muirore gente kana mara eliera ganiwe pakati manye onye ne belt for example ali ko chenji ese engineer gari umwana okwa mo test ribono kwanyorenga taramanya iwe minute not yet competent umwari mwijukumi umwari bono eringa wika a test umwana wa mwegeri na andikiri taramanya so that eventually amakoba competent ekana very competent ali bono to komwa external assessment through SIDAC akero to assessment to banyene mwana oyo ese gente ke skill ye na to tagete na ande bono igozi kuri na ne subject kiri kokorwa inchiri nyinge kero mwana kare no mundo onyo akora for example certificate in food and beverage igara akora subject uzinkianda au kore miaka yoruma ochikora boniga eskiriria etakere anyoze bakery nechikeke wenda korosi na kikutriri mwana uyu boniga mwana karaba oje module 1 bonse biwa so egara je kam module 1 bakora ende kemo eskiria yemu na ande unit chiroro ochire Europe angisatu so that emetienye bono angene including kara jakara motem wanyo mwana uyu otrain wese skill yeye mono to emphasize as a practical after that ogama kubeka bono okara matemo isko igato ma assessrinka yani ese school ngoikire ko wangu kiryo yokoye ara agende isko colleagues agendere ose adisaiti ache ekere anyorere chwesi yao egendo kena da yote ba iguro ye normally chibese school fees. Yes, school fees.
School fees serikali normally oniga ekero mwana apply na bono onyo che school wetro list cheito twa register otoguma eritaria which CUPS the Kenya Universities and Colleges Central Placement Service eritaria ribe validated ekere information yabon to ko eritaria kutumoje Nairobi ngobe gakire information ko involve ngayarwete abaibul ba enki ba para antu what partial orphans what total orphans kire gento information ekere aje Nairobi omwana mako weki ko wango gite eke wange ke bona wekire e band nere go determine chibeze ngakonyora in terms of scholarship. A scholarship can even go up to 45,000. E balance yenke egotigara twade omwana bono kwa kile ko wangu go apply help and we have assurance from our AMP not to support institution yetu, so we encourage na wone ga bana bangi ba apply bali school yetu ba apply national government CDF. We hope that eventually kaba ko project those applications abana baitu mbanyo chwese echira wakonye gukura chikosi chao unetakire. Asante. Mr. Wanjala, tukimalizia pengine mna matarajio yapi katika mula ujao ama katika intake ya Januari hasa kwa academics? Kwa tumeshajipanga sisi kama Kitutu Masaba kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wanaporudi kutoka kwa likizo na wale ambao wanajiunga na sisi tuko na vifaa za kutosha. Tumeshanunua material ile tunatumika ya kutrain na wana report tarehe 5 hadi tarehe 9. Kwa hivyo tunatarajia wakati huo wa report wanapo settle sasa tarehe 12 tunaanza kuwafunza. Kwa sababu tumeelezea huu mfumo wa modularized ya kwamba unahitaji term moja peke yake kupokea mwanafunzi, umfunze na umfanyie assessment. Kwa hivyo hatuna muda wote wa kuharibu na walimu wetu wako tayari, tumeshajiandaa na kila kitu. Tunajua kwamba wanafunzi wanapokuja tuko tayari kuwapatia skills na workshop zetu tumeequip na zile facilities mnahitaji kuhakikisha kwamba wanapata hizo skills. Kwa hivyo tunatarajia intake kubwa Januari kwa sababu tumefanya marketing mzuri kutumia Getembe TV na pia kwa mitandao tuko pia kwa Facebook. Tunaweza patikana Facebook, tuko na page ambayo inaitwa Kitutu Masaba Technical and Vocational College. Kwa hivyo msikilizaji akifuatilia page yetu pia ataweza kuona huwa tunatuma pale zile services ambazo tuna offer na tunaonyesha zile training ambayo tunafanya shuleni na equipment zetu pia tunaonyesha pale. Kwa hivyo tuna matarajio makuu sana muhula ujao. Shukrani kabisa. Mr. Kirongo, andake ngana ya uyo mweri kuburi kwa ucha sabaiburi amatuka ega ekiroro chenga bono chikosi chika cha moko na chio chabere na chibono lero chimenyeti abantu. Mbiyama sana. Matilda. Mbiyama sana. Dada wo kwanira abayuguri na abanafunzi bali isiko iga Kenya nyuma generally una school ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College nere a school of choice as a training. Itangani ndo school chite noe owe korro ekawana mari guys. Lakini ntu esetole elami igali birongo ya ruguru ekiromite ya mochi school ekerori guru baria atmosphere orogerengia ese abanafunzi basoma ekiara ntuli angeta ni mwana aranya bateba nga yanda amyo guchiganji batenga nini haya esetole environment oro yerengia mbe wakavia kabisa abana barayikaranse basome kabere abana voice baito nto wade wifi
wifi nere gukonya wanafunzi baitu gukora further research kera ba engage na trainers bao mwanzo na bata yakonya information eyende bone wifi yiyo sekuru wakanira wanafunzi nkonyora bali banyitumia gukora research boniga sekuru yitu nere earmarked as a benefit guru as a Ministry of Housing through the National Housing Scheme. Iyo tutarajia tena igera wano approvals ya veiro ndo expected tinga serikali ngoja kutoache ki hostel ya wanafunzi ya community around 350 students. Na ndo na wano tu akorera mapapa zao meeting na wanafunzi na wana wako menye particularly wale wako ruale alafu baragere school. And the community to generally bali surround the school na abantu bali supportive mbanje the school ito ndubwati manganande mangi ara affect masomo y'umwanafunzi so ekara kwa toledo mwana okoba assured na ano wa moneto mwana ache gusoma kuneta kire uno mwalimu atebere tole center of excellence in refrigeration and air conditioning serikali ya milioni nyingi sana as a equipment na tools as a cause ya refrigeration na ande oziko lingiri wana as a region yeye the only other institution wana nyale karibu chikiso as a cause so to what ya abaibuli manafunzi walipata ile kusoma a cause nile gao what opportunities nyingi as a brasoe kera bakore chikosi hiyo na kiki tutakirite na inchwango some egera facilities njiroro abali baito na abali bali qualified batumire ne serikali as areas tiri okoranga ntuwa bali bali saine ntuwa the board of governors staff abali qualified as chikosi hichi egera batakonye se somia bana baito na ande wana gero kuli even performance wise as a manamatem the last exams wanafunzi wetu wakolete we had more than 90% pass ye meeting na about 10% wataiteti were not competent and no to ko prepare via egera baite so you are sure dinga ko mwana gocha ga kuruoro ka what skill yitakere andrende to kote ya ndo minto skuru eye aparikire bona ndo wakichutu masaba tigango tonye kongi kianere yo capture this constituency toletera abana promises njire toire na musike Clive kitrata che wanafunzi 1000 nere na rangi kiara to support and I want to thank him so sincerely because of the kind of support that he has given us as an institution, and we look forward to a healthier relationship in future. I know that he is that supportive. Thank you so much. Asante mwalimu Nindo Chabantabange. There's so many comments, maswali katika mtandao, katika ukurasa wa katika ukurasa kitabu yani Facebook na chinsomo chile chinyinge na bali mogane tikoboli andake ngule simi abantu babire gosa yo muraga ni uko na bali mabaiga kera Matilda ogotoira se bali kira se mitandao na boyigo liboli eliro ya masa matumanye diliga tunachikosa kurugaiga kulende alise namba simi 0726447367 boyigo 0741583878 ya masa marabuko na intu moja kwa moja gusotulikira ujumbe kera Matilda agosoma jumbe chomo elio gaiga ase bali mwalikire Riborirega, Mr. Kerongo. Morning. What's the initial amount of money a new student supposed to come with during admission? Ambia sana asili swali hilo. Ntoma itenga mwanafunzi kala gocha. Awenda ko benefit out of government funding. Help national government scholarships. Lakini otokoteba ngachibese mwanafunzi kwenda kwa nacho ringerusta ringerusta Let's go to admission. Ndo wa admission fee ya 500 lakini tutakenga abana baje kuja patana 920 baru siri hicho essentially kwa ringerusta
nabo egotoa bono ribaga isaine egero process a documentation validation ya mwanafunzi through CUPS egere annual government scholarship tonyo ribaga we apply higher education funding egere annual school help tonyo ribaga apply for national government CDF ejichionzi kira mukonye akole kosia. Yes. Right, asante. Andake mbugulisi mibira nali ira choka igamo ligereli kerondo chigali ya kurukunga onsongo Nyakundi Vincent nasema lovely sana bwana debut admin and debut academics tuko pamoja, shukran. Ndio chekina Charles Kashaku wameingia, Antonda Gori, Eric Soro, Honorable Victor Omondo wote wameingia, Asen Semeli mtandao 0741583878 wetu kwa na balimu abaiga ya masemo kuba kwani usogote bakeliko igule kwa na gona tasi na besimi 0726447367 0741583878 kero kwa 92 AM ASM. Good morning. Getembe hello. Yes, Wakirubia. Wakirubia. Karibu sana baba. Bayeye wakwana. Danvas Bayeye. Manyene. Akiko igura mangana isemi kwa ngana balimu abaiga. Abantu wakwana mangana maya sana ni chikozi wakwana chinge chende tuna ndo basakira atakanya ka chinge sana. Na hata niko watere bunye kosi yo driving school timati nera rose. Israeli yankwira ni bale masemo Danvas Bayeye. Nana bao na ntakonya ni school fees konya ge konya leka ni fees structure na bao ntumira konya leka na intati mo ba WhatsApp namba na bao so mina ba isi mbata exo ta bao mo fees structure yao ngwa aye kwanyere china bachawo chesimi light. Asante sana. Kole ngiaga kaliko taba igoro ya driving kiwa mkona kosi ya uendeshaji na wigo aganeti namba yesimi akwa nena ino ya masemo. Mwalimu Kirongo. Mbia na Geoffrey. School ya Kitutu Masaba Technical College. Chuwiki yange isato. Mtu enter into discussion na AA Kenya. Azesa ulitoa nyoleta nga banta wange including wanafunzi na bali baito mbatakete koko kanyora skill ya driving. Na wanafunzi baito wale wakora automotive engineering mbatakete additional skill ya driving. Wano azesa tutara establish tutara kiwango hiyo establish driving school. Tukatwara discussion na AA Kenya around which school went mobilize abana bali barataka gukora driving alafu turwe classroom facilities chikwane ze classroom with an instructors barunegari so that we able to partner and unaboniga we are supposed to finalize a program hii so that wanafunzi watangani bali barataka gukora driving once in January. But that is also dependent on the numbers, inquiries that we can be able to receive. Because we need to raise a class of our wanafunzi in saba to my ones. All right. Negotiation is at advanced stage na Kenya. Okay, thank you. Yes. Kakiretenga chingaki watenga kilicho na mwanzo akikozi kuwa na mwisho chitondo chiga chakanire ayo muligireli ogendete kusangana into ekigencho chinambe chi cha Kitutu Masaba kurase radio 0743 480 0999 nambe ndi 0782 490 068 chinambe chi likama buli ago bakirisimi ligere naye obe oyo mbo bali okonyora bokoreli na barabo asinchira abenekima. Nafikiri tumefika mwisho. Mwalimu bana Wanjera, labda ujumbe wako wa mwisho kabisa tunapomaliza gumzo letu asubuhi. Ujumbe wangu wa mwisho nataka kutuma kwa shule zile zinaitwa junior school na senior schools. Najua tuko na zile subjects za technical na wangependa kupata exposure. Kwa hivyo sisi kama Kitutu Masaba Technical tunawakaribisha, milango yetu iko wazi, waweze kuleta wanafunzi wote pale kwa field trips, na pia
kama wanataka kufanya practicals tunawakaribisha. Kwa hivyo tunataka kusaidia hizo level. Tunajua ziko na changamoto ya facilities. Tumesema kwa area kama refrigeration tuko na facilities za millions ambapo hazitumiki kwa ile njia ambayo inatosha, kwa sababu tunahitaji wanafunzi wengi. Tuko pia na hiyo ya jitume program kwa ICT ambayo tunataka community, yule mtu anataka kutumia hiyo program anakuja shule, tuko na wifi pale tushalipa. Kwa hivyo anafanya zile tunaitwa online jobs kutumia ile facility kwa free of charge. Pia tumezungumzia mambo ya driving kuanzia Januari, tunataka tuanze Januari hiyo driving, na mazingira yetu ni mazuri offer training. Tuko na walimu ambao wamehitimu na wako na ujuzi, na mimi na deputy mwenzangu tumebahatika kuwa kwa kile kiwango ya dean of students before tukue deputies. Kwa hivyo tunajua kuzungumza na wanafunzi kuhakikisha kwamba hata zile changamoto wako nazo wakati wanahitaji kuregister kwa hii mitihani tunawasikiza. Tuna engage wazazi kuona ile kiwango ya neediness ya mwanafunzi na tunawasikiza. Kwa hivyo tunakaribisha wanafunzi wote na tunaelewa wanafunzi kwa ile mazingira wanatoka, na tutahakikisha kwamba tunawapatia training. Vile charges tumezungumzia kwamba ikuja na 6,000 bora awe na pesa ya kulipia mtihani, na hiyo mtihani inakuwa charge kulingana na ile mtihani anataka kufanya. Asante sana Bwana Wonjera kuwa pamoja nasi, na shukrani sana kwa kazi nzuri katika taasisi ya anuai ya Kitutu Masaba. Mwalimu Kirongo na kingana yo mwali kabisa karochi yakani dochi. Vyema sana Geoffrey. Nje kwa niaba ya Board of Governors Kitutu Masaba Technical College, ntagete sincerely wa karambia mano Geoffrey na Matilda aso kuto host Katemba TV and FM. So whatever even in future we really want to partner with you so that when we look back at the growth of our institution, whatever mchango nure Katemba TV and FM waruete aso kwene weskureito. Otherwise we look forward to maybe engaging further in future so that you can prosper, help us school grow. Asante sana. Vyema sana, karibu ndainde ase ngakiende kera tugende tuko obori abaibori na boiga borokyo bari skali banyare kwerikia ase chiskuru kuseko enyora chikosi cha maoko njenkoro kwa Matilda Obaigwa. Pasoro mwanchu muligirili kwa niaba ya bonsi akurukunga DJ Edson Lawrence Meliende kwene kinga onsi aberuya Wilfred Matundura nayo mwanchu mulino mategerali nchengoro kwa Geoffrey Onsarigo ndogere sana usoirwi kali tukuli ankia somo rublinga unoiga. God bless you so much. Nyesagu sedi tuyabanga tuwalingino mga konkoro wa mambia nere bado yuko